yes ado bema no ayena adwen se o bema de wunya ba ko anya hwe no opam mankrofo ye wo fie do hwa no abrantie bi kopam na ade na tela ne de ba sa memfa ma no no mehwe na chese mane ma na doso mane ma ne num bema ade ne ye ba ko pe na oba na msi tele ni be de ade bi abro so oh ofa I'm sorry na msi I'm sorry say okay yaba asem echia nananum ahemfo na henkwa ne nananum konwasofo nyina na asko wan point da sepre me chia we buru ne konwasofo ni nyina ane ya wasem abusuafo enne afutu samaye de bremo no so nipa da sani bia ti wiase ha no wase mia ne mia minyansa me modern ma hoden ene de metiase a in fact sa nipa no ase bonu tutuo wan kai awurade onye ne kwafo sa nipa no yare ya wirefie enti no so ono ane modern ene de metiase no menu ya wotie me pese wotena se pa na wo ye nkonta na wo hwe nea eniema eko ene nea eba sanete mrantie hine ye bo afrikata cha obema metena se ye din ena me ye nkonta ena mhunu se eye sompatua meka bosumi bia nanso enye se sompa katua ni swa nanso sompa katua na chi no onyankopon de bi ka me ho enne asemwe se wo ye nipa person de ani onyame atrase ne ye nkonta pa se wo income and expenditure no se wo de tare mu a sika uyusu no bosome ene de eba no kai hu se nyankopon wo de sika de bi ka ho nyame my salary mu salary ade ka ho nam fam salary no ho ansan na yetumi a survive masem no what ma say adwan me okay onyame hwe ne ma aye no kore sade onipa nsasiko na no da biara da no ha a se nyame hwe ne ma wa hwe abaka se na me na me yisika ma yede ko odwem ko di dwa hwe wunya sika ne sika no wanka sakura wunya ne sara mpese bibisa every me free my share run about no so na me sane akọ de chem so na me di go room na akọ de ka chem say papa wo koba na adwo na me si hwe na metai no da form na taxi driver bi onu nya akwa si manimu a na osi ye na say boss ada na so metai na adwo oh yi jack free ne ka mu o kukukukukukuru no wa jack no na obe jack no na mese me hwe ewurem ho no ma hwe se menya ebo bi na me de abeto car no tie na ase a me kwa na bodani bi da ho me hunu no me de brim me hwe ye no na bodani no wadi wache e wo plastic bowl bi mu me bi aka na tea bread eda so wadi tea bread na so me bi aka na wachichiri plain rice e wo robem na so eda plastic bowl nchen me hwe kum na me se onyame ye hene bodani sika bia ni botom wadidi anya sopros wa cheri biaka pano tea bread ne so ebiaka tea bread na yana powder white bi wo ho no no susu biaka na plain rice no kura so de wonyansa ne ano that say nyankopon wo ye no kwafo onyame ye no kwafo onyame na dom edoso papa se bodani a wonom pam won ko bade ekwa bia fa so nya sika bodani won ka ho se wadidi agya so proso dia ene na momenka na onyankopon na dom doso hwe wade ton mu okwan afa so ton ade e wodwem no enyo sir
ebekwa nwumere no na wanya de obedie maame bi woton ice nam ewo ball ho ni dina abehunu a ne nyame ne ton wo de wuduru ho no ase mepe maame bi efe ni nyame ne ton obi abekrew we very popular ho ni dini so akata kora ono no ka sem sem rante hene ade a ye ton nye paye o nye paye no na manipa beto na nyame ne ton ade wo so was steady ahu se nyame wona woton moma yenko enwom ohaduo no nso honom asemi ho na abrewatia wonfamre nyame ne ton maboni din ebi a mepon kora na wafre me Psalm 127 asem ho Sawurade ansi dana Wana wosie no ye ho adwuma kwa. Oh, adansi for ye ho adwuma kwa. Aha. To aso. Se Erade anwe kro no a. Se nyanyankopon na bawe Ghana. Owenfo sire ho. Security agencies no ho wokwa. Ye ho ana ni pa bia bi obegum. Ye say immigration for border gas no omo ncheki ho yi hwe. Nyame na hwe Ghana man yo. Be catch no plane. Enye security agencies no. Enye migration for na bibia tesa master so nyame anwe kro no a onyame twedu ampo so amoga na ho ban a oyemfo no wosiri ho pekwa obede be yare na edoma be firi ya wora na nse no mo keka mo hwe ye bodesi ni yie ni ade kai agoro na mudie agoro Johnson Abrante bi de Johnson oto nwumpa wo Ashtown SDA ne dwumbi ayamede wose ye to de dina na nyankopon akire ni tumi se brani da soasa no ho ne kiki me pa brani da soasa kura no me pesa me kai wona ohun 1983 kom no 1983 won me hunu kom chiri poesi Ghana ha no na man te se ye do obi ato ambulance m adan a 4 days ni wodidi 1 week ni wodidi ene wowu na okọ ya se moma no oxygen ye de ya anye yi ni wowu ye it never happened situation ba bi bedro bia onyankopɔ twedu ampon o man homene so pa etatere kom na ye ka no gidi ohunu ye pa nkura kese ne nkura akese mu pura de na ye na ye nkuro nketo mu no de eyere papa bi nko bi ma ejahye onyankopɔ na dom doso ekoma nkum nipa 1983 okay ensem bi sisi a bra woni pani da so asa no ya na eno no ehye nipa gidie den pa na sasa wote ase se eto de dena esa ne Johnson ya adwene se eto de dena ana onyame hwere tumi hwe me ka wade bi hwe sika bia won saka no birebi hwe sika no sa masa bre no eka kitikiti na nka nimgu ase ka hwe sa sika no kai asman ensema mekan sa wo yare awire fi a wunhunu de mekan hwe okwan a de wade wo ka bi betua wo sika na ma wo wabra wo na e ka no wadan ajai hwe okwan bi ofa so betua wo sika ma wo na susu se ho na pushi no sa crucial moment na wo mu no ofa wo sika mre wo hwe bra aye dipa sika bi obi de che wo ana wo ba ketwa wo yi sika bi hwe abushafo sika de che de bi ezo sika bi wo ase wan hia do at a certain crucial time ka anim guase to hwe bra ye dini a obi beto wade bi eda ho edafie kura na obi abi sampacho yeso wade we fitafo no me kai ho spare parts bi ho afa to atwiri wo de ato ba bi kura ade chen yese wa yi bi last na ekura wo no obi pe bi ato
Madam for JK Mensa or Asokore Mampon. Na or sign writer. Na say ya obey spare parts dealer no or can store natural or when he beje keke. I say or sign writer anyone no kun daddy beside the baby no. And I say daddy we na manfo here bi o. No dey say papa ne man fan toast to himself to be. That could be obey me say ya to o daddy na advise ya to. Ebo de toy na obetimi akoto mienu. Na osan akoto mienu gu ho no. Na wotwe amane ya beto. Ei. Na osan akoto 4. Ne ya beto. Senior papa mamje tebo kitu bi nsi ase na ya mafa bi ego so. Sa kakra. Oton spare pass. Wodie wo mu a won sabeka. Hwebra na de ne pa obeto wade sa. Kase wo adanse di nanso wo yare ya werefie ntia okwan Nyankopon fa so hwe ne ma no se metuma ni hwe world population almost 8 billion na da biara da obia ansa kona no a nyame ye no kwafo hwe mekai etiefo ani ahwefo asem bi bra nyamso ma Ghana koraa no bra kwasi broni wo fa babro ma Ghana no na o man nyina ewo abosunsun no na nanom ka kasa bito ho kasa ne na me be ka wi omo se ochesunyame ochesu no trese nyame che ade ma no so obia so omo so aduane a otetea so ne nsaka ne de ochesunyame no wote ase na nanum enim babro na nanum no obia nye Kristo ni by then no obia nye Kristo ni but omo hunu se omo akwani abamu omo didie ni anum mo no onyame ne chade no me amesi ajakra no frita no dumase ajakrum me papa ne nansi aso da mu da oni pause me papa kwa aso pe no won frɛ na won ka se o papa no okɔ presbyterian na azie me papa ne nansi suku da mu da won kwa aso da na so me papa kan sem be da so da mati ko ha be si ne me papa ka sem se he kwadwo nyame che sika na adwo anadwo bia de da Nyankopon che sika so amfa bia nsiwanim a mempere ho se nyame amfa sika de bia nsiwanim anadwo no owo ba bi ne computer no wo hwe so na no me chefa ha ene me chefa se amfa bia nsiwanim na opere ho se obepe bia obedam obekwa remind obeda prison asman papa ka che me ansa na wuwo no na me papa wa nkwa so di de hu se Nyankopon che sika na adwo nimdie ben ene onyaye wache di bisu wani mu anu watu ade eche bi ansi wani mu a make wait your time will come den na jakre hu se nyame che sika na do nipa wansi aso dem mu den onya sa nimdie no hwe de omane wusika maame a wo fie oba watu kwa mane wusika enkase me bai we de wo dwene me ho da bibi na kiki no wo ho na bibi kasa che ne conscience ni tibu ase mana wo maame ya dwene se de ade ya de na ka ekaye no onyame te ase onyame hwe ne ma no bekoso ahwe ne ma adwumayefo amoje akatua na monya mo adwene se akatua no ana hwe mu nyame di sikere bi kan hu because when you look at your expenditure and the income na who say yes won ko boko no ma ye nchire wo no a kire se nyame wo hwere mba correct for 3 points mi si ha che mu pi me modofo pa mrantie hene ye bo afareke teche be ma okay you was say no one can umra samwa Anchia ye chief ni ahwefo na so ye dwada te se de wo kan yakwaba ekoyi ankoyi o yaba ahun se maye din se nkwa na waye din menti ase nkwa na bi school na nkwa da bi school anu waye din
emu nsɛm sɛ anya asɛm ketewa anya no asa wakɔ manka kɔgye wɔ ma agyajare na ɔhwɛ ba obɛtumi ayɛ asɔre ɔsɛ na asɔre yɛ so ɔde nyɛ no asa ogu bo nsɛm anim asɛ na ahye nyame ne onyam afɛdeɛ yɛdedi gyina table ho ɔmono fifire fifire ɔsɛ hɛ mumu yama no mpanimfoɔ gyina ha ara ma ɔkasa ayɛ no mɔka no ɛpono ha gyina no ɛna fam o na no mɔhwɛ a kyɛ sɛ menhyɛ da ni asɛm biaa deɛ mpanimfoɔ aka no ana meti mu asɛm sɛ momfa yɛ no anyɛ adwuma yɛfidie so obu abɔnten wɔ edwa paa ɔba ne ɛto asɛm ba na wɔpo kyɛkyɛkyɛkyɛkyɛ ɛna fam dabi ɛtɔ da bi kora obi ba office a kuro na bi a wode yi record akora sɛ aya wo so wɔ fam bɔ hwɛ tese wa ko nya da kam court me do wada nkora no so de aba no sɛ katakyɛ so ahwɛ a ɔmo wɔ fie a ɛyɛ asɛm ɔmo bi school so ɛyɛ asɛm ayo ɔmo wɔ fie ɔmo didi papa hwɛ ko be de bre so ɔmo kora de pa no yɛ bobi board o sɛ no onim ka fa so de ba wo fa ho bɛ aka kyɛ sɛ fara bre wi ase panu mua ɔmo ba na ɔmo sɛbɛsɛbɛ ɔmo ni bibia na wo no ɔmo nto ɔmo ntwɛn kakra saa ho ɔmo ntwɛn kakra ayo na kwara ro so bɛba ɔmo o stop ro bɛ stop na ti kɔfia o break ni ba bi a wo break ɔno yere da waro aka kyɛ sɛ man to we the man pass o yem de pram ana bujam zama wo bi dabi o mesro de we be what so for mesro yeah enko o mono lemu mesro atie for modaroma omono wo floor we de so for we de enkode lemu se ono ba wo bio ana wo bio ne de ye decision ma bi no ya bibidro wo o Korea wo oboase kwaso ba bia original Nigeria wo no o won last one no 96 years panyin rai na ene no was okoro mampon ofi adangoma se o won last born no 85 kokwa free na say kokwa free ba mente kokwa free so ewie university kura ya adwuma nsana ajawra yiwu yana atiefo ana me nam me kwa nipa be 9 omuhumia na omagya ya susu we there omo na wo floor katacho na wo bi sa so ba wo bi no wo a wo na ahwe no nkwada no ana na me kacho video me bo amanesa o de sa wo de nye bone musa anu ne ya me mai anya bone wo wa wo sai na kwa cho me wo mamiensa na me wo miensa ka ho ayo wadawro ma one hwan ko yire no a oh chire mu na dai na pia okay katacho akasa de na me so ne mi di nkomo bi alright omo o to pa cho Oso pa cho wa ajo bre ajo unti na unti maja ajo bre maja ke hupa odo wa kai ko mo wakai eto dwa enye eto dwa enye do mo boko yo katacho mate say wo de ono odi nkomo me de sam omo wonim osofo secret nyina sofo so nim wo de yemebo a oni me de na me de ni mo ha sofo secret aka na mo no hu bi onti me da katacho makra no wei ni na se bi oba be ka che me lo kwa ya bebe ya no wasem so se ni pa de dan ya ni pa wasem ya bebe kwa nkomo bebe ho me boa me ni wani nkomo acha na eba kwama o kasa sofo kwama me ni wani nkomo si di abra bobu nkomo na bobu nkomo ano okay na da so ko fa ball mu nkomo aba te mo munye footballers mo ball ada jo nti anasem na dia ba no ode o ra ho no aya ya nananum ne papa no mo bre papa kata jo mo bre yo because no ma bi opa me kai time na ya hwe se ye wie bibia wie ne papa no sa time no ya beto mo gate ya papa no se na omo onse ya papa mo ya santin kamofo no mo dodo mo ho emfa ho se we bani omo de na obi a o papa de be ma ono so de be ma se na e friend se obenyina beto
katacha no den anode na nso ni nya Nyankopon ye die pipra go a August July ni August mo ye fupe fupebre me papa say munya yo woni a hu ba bi bu a ne fupebre me papa ke fupebre sa amenti ase omo me kwada bre me nsem bi o ha mpanifo kan me papa kakra bi fupebre sabra fe de koko eyi nkuruma egu abunu da benda so me yakoda no wa nware a wuntime na sa de na menti ase na menim se mpanifo mo ka wa nware a wuntime na uzo mo wasem bi ase kutawansa me kwa na me kutawansa na adenti ene matana ka mu abre menim papa ko ba bi na ye bedu be tado du masekwa na madwa person kan betna ka mu a papa se o tena ka mu sa no abre de ka bu so ye tena abre ai me kwa obi kwa ka so drive no abre a ya menti ase ade a utimu a wo de o te pushing so eye de na wabre okay yanko kata chonse ite asem na okana e na ye lokon pie na nye yise kwa satam no na enya sem ketwa na nasem na odi aba ne kata cho ade cha ade sen ye ka che tie for mo mate se obi chop money obi botom mo ade cha ade sen obu abehia no nko nsuo ma onye hwe ma nso se o che ni sika de Nyankopon timi ye no na me timi pushi wo bi pushi wo bi tese kata cho na program ye ba transfer ni adade obi o tim be kana sem ya ne yete akwa bi a ren hoy na do ti fe wura ho na wafre we mema ni si ni na nyame o Nyankopon okurekura ye ni o okura yen okurekura ye ni o nye nyansa si kejetia me se ade ye wo dia no krama di mika dai baba be sa na chiche dia befa kejetia kroka kaka ya nipa etwa nam hoy obi timi konya na sase de e wo fom ye musa senti oda be na kejetia nipa pa oda na no me pon ya me ko adwuma me bande careful bi sei me pon ya me kofie me bend careful bi say bibi na ese me twa me say 1.2 o pa oh na dia san no ko pa wan na ka fa ko FM aha kata jore asase dia na ye ka no Yankopon no say ese obi dia kata chewe obi ampai na dia na wo mu ni say tete na Yankopon to mana ye ne mana sika bi wa nyame na dia to mana good na be wanke wa espresso onim se na nsen obi ade e bae on kana no ntum wa na wo pro ho asem be ma 26 crack kwanya da radio so oma obi omuno ya adwuma radio so obi fa de wo ekwan wa de ade ba kwa me pe ori ase ni nya atwuma se ma mu ye ade ti no nya atwum ade ti ya no ba ya adwuma mu ne won fa asase de da no onto bo mo ba no me ade we ade bi ho ni ma ye ka e ka ba ye no na na se no mi hu ayi sika e bi obi a fa wa sika yira no bla e mo sika no kora wa nya sa matiti o so de so funa na mame I be say asem no asem de nke e ko ne nke ye na de o de be kan de asem no kata cho de nko enim ala wonya so na de o de be kan we nya so for sem na kata cho ye kan be no ma bi ho no ma hwa kata cho me se ye wade bu abame bi na say buy me de man for mani obat okoto fish katin okoto fish o de be fi obi esu na dollars nkwa ye cake no friend ni kunu say ye kwasi brai na say makoto fish na be esu no be hwe obaye ni mo a sika dollars say port wo no ya na say ye sa o ye connection ti o tutu mu sa na joma ko we na o ma hu ne be pie ma me ni koto fish o ba obi esu no na dollars ya packet Katacho ansane baba hay yesi a guy be for 2 billion more the Kozongo police station say obi sikara na omanento na yesi oduru fie no na na yire pack ne ma yire pack ne ma say o kwa hene o say me kwa hene o wa ko fa 2 billion wo de akoma police for say omo ha asofo yin aka seti ya no asofo bi nim ka seti ya guy no kata chonye ize sa o hwe ade bu anyanko opportunity ba nyame na dia ma ti na make us ade sha ade sen obi chop money obi botom na nyame akwan no edoso nyame akwai edoso kata chaw sa word no nyame akwan edoso
also bit Ghana na so say oye premen no ane no a me na me he me ne hwan me na me yese ya obua wontu Nyankopɔn da kata twa nipa Nyankopɔn hwe wo mo asema na wo ken oche so nyame obia nya be pon na nipa nyina kwadeda obia kwadeda hwe ebebo 3 na nyame ahase nyane nipa 4 no nyane wo 5 no nyane wo enti ya no bi den sesi ne bo enti sade e chi ne yenya no na nyame anya no wa obeden e de na obey na de na wo kan me de masem obawie ne kata chaw ahun se wo kan asem na me de se nipa wo hwe expenses a wo ye na edu mrebi ne se oba o senses na o trans na o check is ne enti me pay amaji ye ade a me ye no na me di kata chaw ya ne edu mrebi asa de no obi a wo de wo tie ye bia no wo de wa trans wa no ma me ti ase wo fa bi ti ase wo nwa bi ti ase o match ti ase wakofo obi ba to ho so akosere no wo be ko wedding ayiyo kataja wankasa obeto atale ahye wo be che sika wo be se ye musa senti wo je sai eti anasam na wo de aba ne kataja obi aba chance hu na me kura na ade na na ken ano odin amba o kataja wo check sa no ma we nyina na hwe na chance ya na wo de ko back ma ko enti me na me ye we aha na wo abehwe ope wa unse Nyankopon correct for 3 points so for brem kata chome dasi na wadawruma na chief sumama miko limambo oso chia papa chief imam imam Ashanti regional imam chief imam ono di won mani no and the shake so ye teacher tre for preacher omiru nyina mkoto wo mu na onso mo chia pa so me ha wadawruma oh best you can think about what chia woni o okay still na nam nim se o kan wanti wote to obusa se me na me bobɔ kwa na to nam se da bi wo di asem ketewa bi na nana se me pono wonche to ne agudi enyefe a mo fa nche ye nye ne agudi enyefe o ebe wadawruma aka asem nso ba ye be because ne commander ka se kwa chana da no na ya no se ye man information sa e ba wo no anya no okay information dey okay o dey ebehwe this week ebe na menye no ama asa ka ne ka me bonyum because asem ade aba no ene nyum na ekọ obetimato menye nye to odanya hwe o so so dia mo yesu mo mo wa do ye dosun o kasa na wo to dwuma no na me to dwuma se me kasa na menye nye no so me to lo se to na se nya ma me so aya kata chew nyame o nchira na adwuma de mesia no wat me na anyum na demum na mum na wonene na nye adwuma kora de o se kabro ti asom so adwuma de se ojaje kata chew asemu no emu odin o na Onyankopon ne kura nyame anim ni o che papa because me kai se yenua ma no mpanimfo ma me nom ekohwetiefo mu a befie ne kuduru one day ne wo check fie momone ni wo ko bi ne obie ni wo ne wo fa kentene sikan to ni tiri so se wo ko afuma ba ne wo be ko betu ne ni ne bode ni na ye hawa menke we wotu ase pen manchi we wotu ase pen ne ne ni bu ni kuru we afum ho na so ne nyame kasa chense onko anafo ho nkwase ho obekọ ne ba ko bia bode wani na so onu a akuyafo nim nyame da kosi wo na wotwa na de abafia ba bidi ye behwe ye nua no mu a omo ye adwuma wo filling station o maketua na wada wo ma ayesen obi wonum kwa no wo mamu ba ko miinu obeto socks obeto mpoboa obeto atade obeto samra ni nkum katachew eye de ni wonye bika ho ni pay sukra bi kwa na ye 1.5 na 3 million enko babia but a bedroom man tin Nyankopon so siesie ade foforo de abeka ho ama wo sika no kwa wanya bi kura saso de ato akiri if we say ka obofo kura no and the lord of enye easy katacha ye ne etie yi wadawro ma petro wan kasa kura woto hey petro efiri babia wo firi na me 4x4 me nyusu na wo de besi wo bia na atea me se me nyusu me ana me de asi wo de besi wo because one kwa start ya 1 gram ko saka no starting vum 1 gram ko empenya na ubeto 2 grams
almost 120 cities. Now they go can be banana the coffee. Now the HMS are to be. Now be checking on month. Prayer. Nyamia dum penye bi de be ma wo. Now the beto no school fees ma you. O chop money. Ana chop money so no. School fees on one fee. Oh, you remember. It didn't call ya ko fa to no. Okay, be demonstration tiano. So now be check school fees. Now be wie. Now be TSC chop money so. Chop money so na wada uruma. And wiki be man wo. Daily bread. Na ade be chana wuti pa o. Because chop money na ma. Oba no fan square o. Nanim chinji. Sa chop money no sa ma. Oba nanim chinji. It was so hwese chop money be dey. Ine boa. E be ko. Because no na ye fe na som duro. And they wuyi to on mo oba no sere sa. Na ojibia kakra. Na o mountain no sabi o. E kata chem o ya. Na so twadi ampo nyankopon a. Akwa bi se benate ye hene. Anopa me ba djuma na me nya chop money. Me yiri di metem. Men ka hwe. Obaye me kana man kakra. Se wo fa we ma me no. Me so me ko yi chop money mo ba. Me di di tem. Nsana me de ma no. Because kakra be di no. Na ye beda twadi ampo nyankopon ba sa yi adomase. Se na dawruma. Oma ye nkwane ahoden. Na ye nchenji oyiri bia we nipaduam. Na me atiase wo saso me bi to adwane die. Nipadua tofu egum di anka ba hire o. Na ne se kene ke no konku e preko. Konku e preko. Because ana no bi busam se one sponsor matadam se hey dada ne gu no. E na me twiso mpacho. Because me nyeska ngongo tobi. Because nkura na e ba no. E se omu pie to kura no ba ko pe. Kata cha wada uruma ene kura ko be 5 series o. Omuni kaketo na che omu no. E ko 5 series ni 10 series. Na wo be den na opi akwakoso. Eti nyankopon na ne yebeda na se wo fie na wo hwe yen na wo tie ni a asem wei efa nya wuro wosem so be ya wuro wosem afa de nyankopon asese wo hwe wo so katacho o meba enti se osofo katacho so wo hwe se nyankopon home koto se prepared nyankopon sanko o ye se nkento bia so se ka gomo ska fo ko wi ase ni paka 11 we are seeing panka ka be 11 eh ko ska fa to ni nyina o da gogo mu fi no pa campo ankurim ko de mane musafo ata chonti ye bede wase se nyankopon nam wo so na wo de nsimfo akase sei e de abre minim se wo mu tie nyina be fe mo aba na etimi aboye pa nyankopon ono ne maye twop money huhu twop money e mane be da wase nyame ne ton ade nyame ne mekua ni nya bidie okay Abrewati abremu. Karacha. Acha nyame becha me bia susu miniye. Obecha ma unsaka udie ye. Onu ame som no minim sa oya no kwarfo. Ena de omuna somi mu omuna ena de ye kakra o omuna obribi no otonyu akohuma na mena ni ase o onsa beka o dia krapo weni da so se ye twa ne so a obesa afefe kede choma mi nsi ase no omuna nso me so biem me ka kire obi a wo tie ye na ba mu abuo na koma aboto na otwa nani a ento obi anim se nyankopon ono na ye ochesu nyame ono a oche ade a oma ebi so entatia so no obeche amana so obi a so ntino obi enya nidaso wo nyankopon mo ne bresem no obeyi se nipa kro na pue no ahye ne monyam e wo kwan so no nkonso keteche obe ma yeda wase ne na yemfa we se so ento aso se onyankopon a wo boye no keteche oto de bia na enipa bi fisi ye nimnyansa echen sa onyankopon na wo no eboye no keteche without God you will have no life. Outside of Christ, there is no rarity. There is no logic. There is no reason for anything. Everything was made for Christ. For next breath comes from Christ and is to go back to Christ. Se nyankopon ni mo ni pakrampo no onyo bia. Ye home ya ye home nyankopon ene de ma yen. Na dachi bi no krampo ono ankasa ne nchen ena ye home no ebesa akọ. Enti obi ti won ese wode ne ho obusti about his life and I say or the ono ankasa say or me man ne ho mene so say
onwa ne woga kedecho I say Bible mo no abrantie bi sikani bi ana ode ne ho no se ne cry ni ahrusi afise na san ayeya mama wanya sika ma na bro so ne ade no na dwuma de okra afiri wo nsam ne ma no be ye ho ade a medawase ebe ye ho idea anokura na wo hemfa me pache wo Bible ni finfin o tete de wonem ne na me bi emre nti yere cho enu nti me ka kire obi ase enese o wo tumi anase se wo wa ahoden wo wo nkwa wo home a wo home a eya emfa nhoahoa wo ho se eye mia mabrabo mia me moden mo ene mia ma ho oden ene bia de makodum pempensoe ba bia waduru bia no ho se okese no adomti ena waduru enti na bibia ni kwan sa wode ehoahoa ho se eye mia me ne o mia na gatacho elemia eti du nchemu aduonu miensa no Jeremiah 10:23 say, I know, oh Lord, the man's life is not his own. It is not for man to direct his steps. Ese oseme hunu se onipa kwan eni ne nsem. Enu onipa nsem se de onam a obetutu nanamon. Enti se Nyankopon okrampo ni mu a odaseni wone hwan you are nothing. Onyankopon ne tutu nipa namon man enti baabi a waduro bia no kai se eye nyame adom bi keke ena wode wakodru sampempen so ne yesusu efa wo ho eto wankasa wo nipadua wo honhom ne wo kra so fise ni nyina mu no enya wa ho den onyankopon adom bi no aye na eye Philippians 4:13 wo se mitumi ade nyina aye Kristo oshamidin no nti Kristo oshamidin nti se wutimi bibi ya wutimi ye ho bibi se na wutimi eyi sika wo botom eto aduane ma ne so amanfo so a hu se enye wankasa omode mo ye nyankopon tumi ene de wakowie sana de medi twato no ye free Galatians 6:3 no wo se na se obi bu ne ho se oye bribi na onye hwe a odada ne ho if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Enti dia make nyina ne se nipa eya ma enkase bia mia me ne mia na ma ye bi na me dia babedru se me modin momo ene de ma babedru se there be without God you cannot do anything tino yan fasade no so nhye yetrim ne enkase obi nso so a enne ne ho akọ ahokyerema na so watiti bi mo no nyankopon se owo bread ma wo bi enti no mbrepem no nyankopon be yi wapie no wahye wani mo nyampa si ase so de message akra kan o se anadwo da suum na nyankopon chisika wamfa bi ansi wani mu a do not hurry ukoye gogwa bi abedem okay I will say phone number is 0551 931 931 and 0548 931 931. I'm on food dinner so that. Hello. Hello. Yeah. Yeah, you so pa. I suffocate to a dream. Okay, yanko. Now, do have no madam for be a friend KTI. And then you almost be to move. Correct for 3 points. Yeah, our master pa. Now, anyway, I said me, no, in power. Na media me honi say atase yi so ade ye senche ne ba ko pa ni se nipa wada anajo na wetumi asore anapa so hu ka di ya ibie ni honu ma obema na how awa adabro mu kete jo na me isa we mewa wo isa wo so wo Yesu din mu me da wase pa. Hello the great man 88. Yeah, majwa. Sha ya na man for person omubu nuagu so na so boa. Sia. Kai o hard way unity. Oba bi de mafia wo so me ha. Ya no person okromo. Mafia. Yo. I'm kind of so man some go bank for I take for it. Na mentia so I what can I I didn't tell him it. Yeah. Yeah, also no Yankopon the son on Maka. Why the so no Yankopon say? O maka mi entie. No Yankopon and tell him. And no Yankopon and say the dipra or what? I don't get a radiator when the papa is now here. I don't get a radiator, maybe I will send another phone them.
agoro no wodi o sha wo so araroma bye okay hello good evening master Pacha pomo te sen. nyame ti boko Ya da ma sen suna futra ya brebi amodi mai. tie ya da mo asema money tie Ya da wa se. Ya fle mi sile me ka se free trade. okay Me da se makra. Bye. yo yes ya da wase hello Kenneth. yeah Michiamo. ya jo so pa Abaye ni magazine. ay obaya te sai Yesu adom de hoye. udi aso bayre Nitipa. okay man pompono ho ana mo so de Sama body habe. So. Debia masomaya na mekanse. So we see ni pale mala kuda bo so fere. Babu fere because sika you know. Any wo dwuma na lenu. me na me ka kire wo Me edomo gume so pa fe talent a me ko no. Me sene ma ho den nyame. aya de Ya bibia ya na me ka se pen when you must just tell wa de bia. Ya shaya ya de ba dio si bebre. And sense the best one of the nyame oyekse. correct Na o home. But my first the nyame. Nyame sra mo na topic na mo de baage. ama Nyame sra wo bia katitso no abega fo. ase Bia wo bia wo yesu. correct okay hello Hello. yeah Aje mo aje. ya jao Me sile man ka se sara si boy sa. ey bojo sango yanko O te de ba se bi ni ma futu wa de man. oh Amma ya mi aje pa wa. yo Ni de wa se pa ya mi sira. mesme da wase pa hello Hello, na te ma aje. ey wozia moa Na te ma yo. akoya bene De bra. Di tam de ma wa di. yeah O ma ta mo ase mi ntaba. O pese mi chense mi ntaba fo. Na me pese mi twimo o mo kakra. me da se Ai. Na ma je na point de e too much. Na e bia so tio na o ti nyame ni o dia. Na wo pa se ase. Wo da wo sori ni ya na bo o mai. yeah Obi o no ma o ti ka mu na ka ni ya se de dia no o tem du nyame. Te nyame yi ti mu ya wo ni mi nyame. bi nim se driver na try pa o Ti mo mi afia hu ma nyame ni nya ni da so nyame wo. Na ase. me da wase pa Wa me me ko mo to bi ti to. Ti o de bia. yo me da se hello Hello. yeah Nana, Madre. yeah so ni o Me asokoro ka ya pia mi man sa me ka sa tri ha kwa no no. Kindadi. man san bi so atiesi mu o ha Me ba ta o ta bi ya dia baby. Asem na moka. yeah Enyumle dia na me ni la baby na de so kwa ya nyame akwa so ama ya didie no. Nyame otumi. oh Me de nyame ase. eto dia dina na urade chire to me ha Johnson congratulations sibrani daswasa no we ho hwie nye yie no hello Hello, good evening. good evening boss Number 2 to say. me ho ya pa The from Nana because I be a new site. yo nana kasa Me do as power of foot there so dia mai. O te sinya me on e chama no so bia so. oh Real su to toya. Okokro bi ne masokra obi ama. No nyimre ne nyame ase ne dia no nya. kama And now so me no share we ya fi o. Okro. Come on more. amponi adakwaja ati nyina Me yere so chap, a friend gift you so chap. me jena so pa Nyame sure am bitia baba tofo kwabra. yo ya ko sesa test eye gidifo ye omono na se woni se o ka kire gidifo no ha na no den na ye beka ho asmachi di o twa to na ye fa no na fe ya to so hello Hey, Taratio. yeah hwani Don't let the world
Aba yiri no. Ah, jirikajiri no. Ah, we ade ba kade. Hey, kuma ti jama bontene. Ah. Sinto santam. Yeah. Emrante ne. Yeah, ya fo wa chiro. Ele dey say she next ba akoko ana enya wa obre. Ni say so was some panya go wonchira o. That's it. Ewa wa this year honorable wine. Santo be kwai. Asanso fiya sia chambre man. Honorable ba ko. Come on. Yanko. Yes, sir. Sama with the atigan. You say, the Bible kind and say, oh, yeah, oh, my, yeah. And then one more, so I want that your pa here. You can no more what to, or this kind, when you are so, to the baby. I mean, I got dear. Don't tell him, I'm friends with every schedule. And I was correct for 3 points. I was for you did you medina see ya about red TV no so. Ente ya de asem di kan ebremo. Oba memo akwaba. Acho ye da. Ade say. E ba cho nyame adom. O de say. E ba cho ye frɛ me mata champon. Yo mata champon. Say ye fia na ya anka de say. Ba cho me de amafra. Amafra. Okay. I know we are here no. Say nyame abode. Oh, woman, don't go there, Miss. Yeah, I'm a pay consumer. Oh, one more. So for the okay, my miss Amma. I'm a champion here, who I did. If I show me, Papa. The over Oh, sound I'm a person, Bonnie Benny. I want to cry into him. It was with him, Moko Compent Rame. My bonnet be that. Wa ya sudi. Since I saw for years with the yaw. Wa ya sudi. Ye will have Yakupo. When you me a for. Is it a soft for before your majesty? Your majesty. Your lordship. I've had a moon credential or moonfa. Okay, Abaya, and you ready? Me ba cho numre de boko. Me wo askore afijase. Yo. Na SDA Central Eda ene pastor. Omo ye business bi na omo agi misika ewrem. Omo di wrem no, encheche ma omo kire me no. Eko 3 months. Me hu sika na e bai. Afi 4 months time no ama biem. Me koji misika omo ne me etwe se me de mitiri ye me nya abotre. Na me de abedan. Okay. What's a sompanya na asofo? Me pacho eye elders SDA form penifo. I am penny for sofon ka ho. Me pacho sofo ne ka ho. Sofo so business ni mu bi. SDA sofo your business. Me pacho. I can't understand this. I don't know say. Okay. Omo wa sokora na se fijase. Me pacho askore. Omo ho. Me pacho. Akwara ko ka tren sane maami ewu no. Ese chele o maami ewu se sa wa wuda ho. Ne ese da bi wa wusen wiem. Ni pa wu na ho no do. Ana ese bi wa wu gina ho. Ha. Okay. Mama elda ne say. Me pacho elda ne de ofaya wo. Na sofo no so de Mr. Opoku Boatin. Ni na ne say sofo Opoku Boatin pa sofo no de fama no. Me pacho.
Nina na say me pacho Mr. Oh, mo wate. Me Sofu pacho poku wate. Opoku Boate. SDA Asor Central. No crowd yate. Why? Maybe be how. Me pacho Nina na say Kiss ne hu. Oh, that be okay, Elda na yatuni dini ana say wada so ya Elda. me pacho mu nyina ye da. Me das. Yankoi. Cheche business ni mu. Me pacho Nina na say na me ye adwuma me ye business kakra. Enti na me say ja efie enye. Enti e ba asa na me ti fie. Na me ye say me so ma treses me ntwa. Na me ese me kwa akotwere biem enti me bo modern ya adwuma kakra na me tifire na enya ndo ose me kwa akotwere na me ese na saade a me de ba akosua adwuma adepam soso enti nipa na me kosua ne ho adepam no ono so ni problem na me fam na oye ese ene saade ase na be ya me sika na amenya no metimi de awura training college no mu no oho no mo na elder ba kwa be ka kire ne se business bi aba no kwa ye bo no peso ka kire no na omo ne mrofo na ye adwuma eye company na omo wa brochire ho ento omo de usika na ye adwuma profit no na omo no wa che interest no nti usika dodo ade be hye no na eso omo ama wo bi na o ka kire me na me ye se edi se ye hu elda no enti oba ho be kire me mu ese no kore se na master kan na sa pepepe na mbisa ne se enye online ni bi wo se da bi enye bia na we ne ntimi ngu nya usika nyina a omutimi sa ade ma na wai no so nka ho o profit na wanya ne so nka ho na me se ne sa ade ameye e se be bua ntimi nya kwotwere a na se nyame aya adom na nka manya we se no na me de awura training college na manya bia toto boost enti omo ye sa e buy 1 month e buy 2 months e buy 3 enti sata na me ko school na master na ye say omo de call 5 months na me ko wati kakra na sire mu say sika botre say na wo de hye mu na mfa so say na ba first second third month no me pa cho edi kan no me di 2000 share 20 million and omo ye say wo de 1000 ba e 2 million to 2000 no e 400 profit no bo so me bia me pa cha na omo afa bi na so wanya bi me ba cha the first month no 2000 at the same the first month a buy me ba cha 4 million me ba cha and I'm the same ma wo na second 2 months no so me yada sa month no mo de 400 no ma me no na me sa this can be kan ho man yes e man ye 6000 60 million me ba cha enti no so e profit no so ba 2 months enti 3 months na me ye 60 million so mama was say pacho omo ma me omo ma me 1000 10 million pacho okay enti emu ono mo no na me ye se me ko school me mpese me ye me disika no enti na sa de a me disika no ehim se na be ye amenya bia ye na master ye se ne ye enti 5 months me di shem 3 months na ebi buy e ma na ye 3000 profit no and I said, this can be kind of 10,000. Hey, into 10,000. They're not a kick on in your 9 years. Me pacho, na me ye adwuma. Me ye business, me na me tonton pabo anka nsuo ni ade na me bobo ano. Okay, carry on. What frog could do 10,000? 100 million. Me pacho. You. Enti na me go school no. Na say ama say me hu sika asa, but na me se menye. Bisa na me de be wura training college me no obi a. Enti madam fu bi ye no say me ka chen say me go school akwa akotwe enti so obewo mbosi a. Ana o ma me bi. Enti na mani da we no so say duru hono ma na maje. Na me de bi ama me friend no. Enti 10,000 almost say 5 months. Na say o profit ni na ka bom na aba. Enti 5 months me check here na ka me sika no ho an ka menya 200 million. Profits ne ka ho an ka menya 200 million. 5 months ni duru ye ama. Enti me free school me ye twere we na me buy. Me buy no na me call ho.
na me say sisi 5 months na do ama nti sisi e de na ye kono mo say sisi a na yentro ye bona sika na e fa bang ne so nti omu ntimi nyi sika no nti enya abotre 1 month beto so nti na my friend no so ha me kwa omuma me kwa omuma me o boyfriend ana ba cho there bi nti me kwa no omuma me na me so me ye na me se there bi saa de a ene me so ne bia ma ba kwa wo na me se bla me sro be me e de sika na ya ade o pressure me onu na kwaje obi sika nti me so fa sika ne ma me na me mfa manipa no de tu kwan na me de pressure si wo mo so a na mo ma me emu 5000 nti mo ma me 5000 no na bla no si wo no e be share say 5000 na si wo no so ya azie ni e ba cha so fo no wo fa ase no anye yi antini am fa ba bia jinem anka me yi si wo no afa ba bi so amfa wo se elda no wo fa ase so fo na nkasa wo fa ase no na esi wo no e ba cha anso nti omo ma me 5000 no na si wo no be share say sika no wo ho but odi ye adwuma kakra ka ho nti opa ya chew ye ntro ye bo o hye 2 months 2 months ni duru ye no wa amfa ama ana o sa be share 1 month 1 month ni so duru ye no wa amfa ama nti mkaka chere master say sister sisi ya sika yi form su yaba mi pesika kura to bi nso menya e me de control mo ni asama ya da ne ka chere me ne say wo de mitiri ye wonya bi una nyame ase na me say asama wo kan de enti me ka chere master say me se na won kan wo bibi nche no e ma form su ni twam ma enya sika anto me ka o munya sempa bi anfa nche me enti me ka chere master say sa na tie dia me so me no obi amia na ma bre mo jani ena manya sika we nti na sa de a me de ba betu mpanimfo anim na ese de won ma ya ama na me site mi aka me sika okay obaya no asie no mama me ko computer so adwa di mra me ko ba ye bibi sane production team na ya fa aseme ho mama yen komla Odofo me ma wakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wonya wayaresa na won mo eti apa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam obarima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum and obi de yare ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo abeba matia kanoso Obakus wouldn't say obra panyin na yira seme eno ayantumi anka o ye bono oba se chichina wonwa konfanko asembo mu o bibi pa wo ho me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya ne sisi ya ne ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware foforo nse na ntesa na madam fo won kan kire me na se na die wedi ya asem ketu abi ene na tiefo obi entie de me kan yi ba ma duru biribi a esesa wo ye ho aduru de ma ni je ba wo no yira wade mu muaya ne ye simple kra adrubi was cement ba shop asokore mampon your friend cement vital herbal mixture ni nsu ho ne topa yeso ho na sa adru mema nyina fra na gan mema dru fra na gan no eni hammo wodi ya nsa wo be no wo pa mema dru fra na gan bi ato ebi was asokore mampon cement herbal shop ene mia eto abibidro ni abrofo dro dodo no a sa wo pa dodo atu a koda ni farmer Colinac Misty Apidank presa number 0240616061 mema dru fra na gan mema woni mfie du nwotwe entumi numbi Jesus, my Hallelujah, hallelujah,
hallelujah. Mini adofo a wo hwe me gyina ne odifo Samuel a no menhia ahemboboa no Ejaba family house ɔho haunti ɛna ma me gyina ha ɔhaw bia ɛda wo so sɛ amane ɛna ɛda wo so ɛka ɛna ɛda wo so yale akurankro ɛna ɛda wo so wotɔne ayɛntɔ ana obi na ebu kwase a obi gye wadwuma afiri wo nsɛm ɔbaa bi na esisi wo ana kɔɔto asɛm na sɛ ɛyɛ die yi da fa me so ama wo a wo hwɛ me no wayɛ nhyira dira ne odifo Samuel akwankyerɛ gya. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, no? Quick. The Eagle titiru pa ezi asafome wo wiase afane nyina because asore no ye very very doctrinal ya basa pa oboa na ye de na sofo de no kwaji we mu okay o my NTA production team no yo omono bremo katacho Oza Kajaja yancha enua baako obi boutique wo ye opposite hayai abrante no nim na ye din de but ye monitor ne pa o ya de ye news na ye bibia obi ni wote sura kra na wote akope din no bra obi a obi hu bia no ase e bona ba so ne pa o ya de na yancha so for record akata chow asama na wo kan megidi esem sempanifo na basunti yankomra na ya Yo, hello boss, good evening. Hello. Hello, Pacho Timenka. Elda, good evening. Pacho. Elda, memoajo. Anya Elda new Pacho. Ajuma wura no. Me Pacho ani. Yo. Ababa wo bi dia bedan wo Sumpa FM. Mrante hene na kasai. Se mo de na agene sika bi na ehun si ho ne ade na sika na nkasa so a wo twe a emba. Me paso ehun asem te sei also wo ye ezi asafo bari bi ana se wo de wonya asafo bari bi ne mum adwuma no wo na akofa baae na fe de esi no wa kire mu yi. Okay, I'm about it. Na the edify no. Eduma no eduma no kofa by me na kofa eduma no by ne me enye SD eduma ana say SD for eduma. Nti eno the edify me na me kofa by. But so SD sofo eduma no bi. Mean to me and Trenita as the maybe Ankasa me as the and I may eduma and I may be an eduma. Yo, Pato, eduma de say na eduma no ni tiri wo fa hene and I be a wana wa kriti eduma no and I perceive who eduma no ti ewo and crime. Humanity one crime. Humanity in the J&J King Street Consult. J&J King Street Consult. Okay, mo ye adwuma be paasa. Okay. Adwuma tipi pa accounting consultancy. Training and development. What the battery mo na say?
Okay. Boa Emma Opufra Opete, Unya, and Contabuo Nimdia. And I feel to Opufra Opete, Unya, a Jamma so, and so a Nimdia. And I feel to know your other partners, your partner or more, a boa a Pufri. Now, also so. Edijuma online. Engineer online juma and offline so ejuma. A registered company and I can say a licensed company. Yeah, Pacho, what is the question? No, Pacho, a registered company. Yo, that's it. Young quite. And I'm say a pem a her new meal. Mielinumuna, ye be a humanimu. Afia 2022, and Afia 2021, yes. At the Chino 2021, and it be a humanimu. Until a copy ever joining a humano. Na ye no ekuo bi adwuma no botaye nyina ne se ye wo partners ana se ye wo mo a ye de wo ho adom wo mo a omo esto ankwankwa bia asene na omo amano tade aye adwuma wo ye adwuma no wie na empathy ebeba so na omo ne wo ache na ansa na ubetumi akoye adwuma no anase ombeji waku ama waye adwuma no bi no eji se ofa ye yensem ema ye training anase ye di wo adanse se ubetumi aye ana wo adwuma no ho nimdie enti ekoba ke yesha adwuma no sene na ye edima ofofo ebotaye nyina ne se eye wo a wo be register account no wo na wo beto account no wo to account na ye na manage account no mfa so na ebeba to no na ye ne wo ache Inti na adwuma also the whole of 2020 2021 beginning no nti ema opofo energy ho na obedwan ni nti se me ka say kwa no eye nipa ode ba ho no na me no in person nti no de ko ba ye ne se obia ebegani bi two people do wa na what say adwuma say na ekoso na wa be join ni bi afa obi so na wa be join ni a register no na fe ye monitor na account no so e de man na obebisa me say adwuma ben person adwuma ni nyina eye forex trading, stock trading, currency trading, commodity trading eye adwuma so sika on any other expenses a woman. Adwuma ni nyina no. Mesoma mimi sawa semi kakra. Ababa we say wuni no in person. Na just say sika kra wo de abeto company ni mo no ebi ya say enya nurumu na obi agye de awasa ne say mu ano wo behu ne sa. Yo, the ten say esan say information about abontin say dwumadie say na ye die no afoforo bebre efefa afoforo so ebe joining enti no ye tally about obia or joining obia o joining a ye create account no enti say antimi an create account it means say on kan ye ho na am say ababa wa ya ye kana asemi na account ewo ye ho e chere say nipa ofa ne so ba ye no e create na account no
enti ne sika na bedroom ho. Yes, ne sika na ba be create account no. Aha, wasi sika no ne nsa nka mwatue bi aka bi. Kwa be be fa so an nsa be kan sika. Wasi sika dia he na ne nsa nka. Ono obe create account. Ama ye the account no aye adwuma. Ama no ho emfaso. Aha. Na sika ba no enya problem kakra. Aha. Ene ye ma na so che say onya abotre na ye partners no and deal with the problem no. Na yenhwe how it see are solving no. Masa meba panyini. Sa na ekoso Ghana ha. Adwuma na nya problem. Wadaroma nipa ndi sika eba no wa hwe se adwuma no problem bi ebe ma sika kam because adwuma no nya profit a ka enye wono na sembi. Enti papa mesra adwuma no nya problem a wode ba de amam ye mu asebe wa hapa. Because that is what is happening in the country. I understand your point very well, but say also o kan sa e de mamia na me so metimi aka say adwuma no so wo ho krata na twa say maame no ehunu krata na nsana wate adwuma na ase abeye bi nti wa hunu krata na nsana obeye nti ne sika se ni sika nhye na ara beba se wo kan sa dia wo kan sa ni nti no na me refer say adwuma no wo enkrata ebo adwuma no ho ban e free sa niema yi ho adwuma no wo nkrata ma wo mo fa obi sika die ana se mfa obi sika ni adwuma no enkrata emfa obi sika endi aha nti okwa be na baba we ne nsa obefa so a ne nsa be kan sika je di kai no me say medical shia wo no animu and I'm a man aware of the policies of the organization. Enti no oma ye bre na yemfa enye adwuma ana say oma ye bre na yemfa en retrieve sika emfa mano. Enti no so o kan mu kire wa ye di kan ama no part of the money. Aha, say the account so ye ni sika aha. Me pacho utie mi ye. Me tie ye pa. And I make a chain say, onya abotre because retrieving the money no enye instant sir. We work on it to retrieve it. And then the policies of the business no krano enya about retrieving the money just like that for you. Because one obeto account say me manage and farm. And you say what beto account say me managing farm no my manager man for swaba. Faso ba no when you be menyet faso ni so bi and a problem st e kana aba and ultimate solve problem papa tie me problem na wo kan no e na obi a tie na ye mu achi no because sa na ekoso Ghana ha ye nya problem ye kwaya fixed deposit for bank o kwaya de amount say duru bibi na cement was be wa they give your money back to you master but the obey no so enya fixed deposit na ye obey business obey trading and the say no enya fixed deposit papa wa may fixed deposit me pacho and here is different from our avenues are not for saving me pacho problem be na aba problem now by an account now or retrieve no. We are not having access to the account again. The business one akwa sika no. Ni sika no de buy no enye no ne de ye adwuma no. Na away or no sika da hene. That is the problem. And you know she was supposed to understand the business she was getting herself into. Papa. Sika na o de buy na me ma nya boche na me ma won tiase. Dabi ebre ne ye adwuma mpacho ebre ne ye adwuma wo wasem na obeka tenten no mi nya daje masa asem no mi pa ne sika bre mo se momfa nya adwuma momfa mfa so bi na momma ne bi wo se ye hunu na account no na jase obi akoyi sika de dia na me ta se ye hunu na account no sika na wo de ba it was used to credit an account to work to operate. It was used to credit an account to operate. That is the business. So how do you give the money back to the lady? Mesra my young try something bia wo. Asem ya brofo okeke obai woni mo ho hwe. Mo bo na man yesa wo sika batum amfa so ba na ya fa bi na so fa bi.
Adru baby also here sika. What are you doing to give back the money to her? I have given her the roadmap where we are going to get the money for her. She said no. That be mo say that be. Last month, Kwano. Okay, say me pacho say aba mpanimfo anim. Da be na wo say na ye nyina di mu adanse. Na duru ho a ye nyina abeboa ma ne saka ne sika. Me to me nyina has a see and share boss say enne ana wo china. Hwe, master. And then I just say a indefinite scanner sanensa beka a indefinite me boa. If you say JD Kai master, oya koda tie listen to me carefully. Oya koda oya branti afi ne wasi so awo bobra. You're very very careful wo bisika ho. Do you understand me? You're very very careful. I'm warning you to be very very careful. I will bisika ho. Master Oya kwada fe na wacha se bobra ema wonsam ne nyan trekese p I don't want to hear these stories. What you say? Bama, what did they make can I say? I'm not giving you stories. I'm telling you what it is. I'm not giving you a story. Master, me say, oya kwada don't do that. Emfa nyansa enye wadwene say, wudu nyansa be beat obi na obi ni obi kire. What you say? Yeah, we can say there has been a problem. What kind of problem? Did you tell the lady say bribidra that's a problem or what yeah? That's say win bra on sabakan. What are you telling her? Sikara what dia? What now pay sikarmano? But the lady also registered the project for the purpose of doing business. And it was stated emphatically in the business documents. Master can't come over no one TB. Come over bia what here kachi mo bia ntibi. What say? Listen. Kasa mamintie. Lady no sikana or the buyer no. Or the bar say or the better account. Ama manage amano. Which is the business to manage it for her. Yeah. Emma no home faso. And I say no. I could do say. Meba. O ka chen say bedroom brimre bia. Ne nsan kan sika no. Wo ka chen ne sa. You promised her, sir. We hear it canoa. Master, wait. Me say, we ya branti kwa ya wo bobra. Afen wa se brasie. Me pacho. Enya dia. Me pacho. Enya dia bia enshira enimu. Me pacho. Also call SD. Sorry. I'm very very happy. Me wane men kasa for business. Pacho utie me. Na me se ni sika na sia na master. Tell us say ni sika no asia na. Now say indefinite, you know. Nature said can be 1 year, it can be 2 years, it can be 3 years. Over my hand no basic last month. I said their own person obey me. Lady no share last month. Emma me man road map. Me person me dey serve what there no. Eja usu e frame me. And I make a check eja usu say, "Oh ma me contact na me sending the sika ni mu bi." O say onje. Enti no me nya den. And I'm say roadmap of master, let him come and face you. My mess you one-on-one. Me pacho pi. Oh bra na me no winsia. Me say mass on pa because my bass on pa me a chance me aka bibia. And then the sika na be na de bre no. Master, sika na da be na ne saba cause we say indefinite. Is it your money? We sika no. Wo wa bobra. About damn crana within radio no so keka and Simbia. Wa massa indefinite no kind of crana. I kick me cra mama adwene cra say no. Obi discover say fire more than never bebre hide nipa. Mum ye na ni so. So wo small boy like you afena wo bobra wo say indefinite. What about them thing na wo massa statement no. Me bring me moja ni apesika na wo ka sika ro ya na de da hot say dua bia hai uhuri ya no wate ni pa biri ni moja ni abaya keto abiri ni moja ni apesika na wo de abra wo say fire dia wo de ne say wo ya na eba na profit dia ate wo hia usika won sabeka
Yeah, can now okay say enya problem. Problem and so what? That is what we've been doing. Sa na mo ye Ghana ha say yenya problem. No more for bisi kedi. Ghana ye lawless country. Ya wo bia for bisi kan no afere free nti. Okay say scan da form. O bo bra no say na agwo sikare bia ka o yes akalabuli kwa no. Corruption. Oh yeah, Trista, what do you train now? Who were you? Oh, there be lances now. What tells and more formulated BB. Nobody beat nipa. What tells what tell them one more formulated BB. Nobody beat nipa. What come in say we as the nipa pebia. Minini say we as the nipa. Yabo was your originally. Please say I didn't be say for location in Mano Nanya may add much on Koswan or your froster. Oh yeah. According to the statement now on what the man also on what Bejinasa statement and some what can you so now. What's you will be arrested. On Fauci come out. And that's what you're put to ne accepting tibia. On Fauci come out. Oh sure. Anya obeying one or the INS. No pay Sikama. Oh there is some doors. Omodoso. When Abba. That's all. When no crass omoba ha say no na lens so be share e bre bi say. Yeah. Oh. So I don't think na dey the okasa no krampon so no say ontimi nhye time a sika ne betimi aba bedru abaya ne nsem obi. Ene na ye nsem hunu kura wo ka mebu afu kura. Gada cho no time na obe share na branch wo ka say. O share say the mama ti a wo ka ne sika sem ne ade. Edrume bi no. Ono share ne bo say 5,000 pound obet matua. 5 million. And obet matua nti de mami e kan de se ni sika se ne de da bi o sa sika ya mami aso ni nyina koguo ne ade eno de nya no wasem no mbeka yo o se 5 million no obet ene watiti oh na oya kronfo na ai wa fase wo hini wa fase bosika hini ni bu afu chese sa no ma we ye mpese e bebo adwuma kro bi din na ye te Ghana ya free piram breso oya kronfo obo oni ya find say osofo mami premier ni abemu dia said DKM no wasem no kaya no ene sanko for tachima ne no for best 5 years ago said o kwa yo mo dia man for musika no bia na kwa wo ye sam ketwa wonni bua ko be ka dia mo wan musika Wana okate na naso ono na kate ye. Omo ye yi no. Ohunu pa. Kata cho de je kwa ba. Ye ba. Ye semen seba clinic. Ampanim for Asia. Na mama ye ni nkomo Dr. Gan wa ha. Mama ye ni nkomo asa. Dr. Gan me mo akwa ba. Ye ja. Anema mute say. Nyame adumo. One dey use of a hiti. Oh yeah, master, it's becoming too much. But it's true. It's becoming too much. Our Ghana has lawless country, lawless Ghana. Obi aba no dey adwen kese abegigi biko. What they call baby now wa fedi. Now ka wo hunu. Masa, adwam te say. Nyame adum ofa. Nyame adum. Ti eja. Ofa. Na de enya agro. Na ye de nsempa. Ebreti fo. And papa asmede. Ayaresa. Semen seba clinic. O you be bidron ko a. Ayaresa adum no Nyankopon de adum semen seba clinic. Oh, nyamo ahoden. Na Nyankopon nam nkofo so eje adwuma akese anka yenim se nka hospital bi a ka gidin ene wo se ye. Nanso Nyankopon nam semen seba clinic. Aye baye afimu eni so nkofo a omunam semens so enye omayaresa no eso pa mo baye no obi se mrante na nkofo akofo no bayi won ba ya de won se haye okurumu o nam se o nyamete ase se panyimpa na adwuma no mane te se honam ne ntoma na anhisa wa ye de egu akwemu no me wogidi se ne ma betuto yi anti wadaroma ne mo shemani mu nyami maame na okan no a se mini sia na se maame how do you find a funeral they say o say right here me ade me nko ho na me nua bi akọ aba na asma wo kan na no de ne nia me hunu okay
Doctor Kosom. Ofa. Na the tennis abribia ye ba nyame adom ye yi yare ba kusi ho. Na ya kire ahwefo ne atiefo. Kwan be fa so on be bom ho ban afiri sa yare no ho. Na Nyankopɔn so boa nimdia a wode adom ye no ye de bia ma atiefo nyina. Na ne ye kasafa yare friend nephritis ho. Wuti ne din akakraka. Nanso nephritis nyina ne se yen kidney na se yen saw mu yare. Na sa nephritis oti yare bia tis so bia na kire se ahonhono. Kire se kidney anase yen sa ahono. Na ye wom types bebre nanso type ba ko a ehu pa pese e kan wasem ya acute type no. Na sa acute type ye ba ko e frɛ no pyelonephritis. Sa pyelonephritis no de tene se yare abo a ye frɛ no E. coli. Sa E. coli remu e kire se E. coli ya de a omani e din pa so mo ba no betena o system no mu a niema on beye no enya asem keto a otena onsuno kese no mu na afi ofirimu na okọ odunso twa no mu na afi wafro akọ wosa no na se o kidney no mu na wama kidney no ahonhono na se honhono se kidney nso honhono na dwuma kese pa ye woni padua no mu se ebeyi efin ahodo afiri mogam ene efin a aba ni padua no mu nyina obeyi afiri mu nsuo ahodo ni nyina na se aboy betena mu a obesai kidney no kra ntimi nya dwuma ntimi nya hwe eno na Charismatic Clinic ye bam efise Nyankopɔn adom yakofa mfidi ahodo a sa mfidie no yetimi de ye nhwehwemu yetimi ye biopsy ye scan emie hunu se sa kidney anase nephritis bi no wanya na ehu aduru a wo se ye de ma so ye de ama wo akwankyere bia wo se ye de ma so ne ye sa de ama wo na se obi nya sa nephritis bia kwan obefa so obehunu se wo ho na se ohun se wachi se no osisi achi sa no ho ye oyapa na se fa ba ko na se ni mienu nyina ye oyapa also tutumrika na ba Charismatic Clinic ye kire kwan ewo asokore mampon ye ne asokore mampon rural bank na edi nhwani mu wo ba ho a ye de mfidie bedi kan hwehwe wo se de edi kan kan ye jonso ne akohwem ya twum moja ne ahwe ne ye hunu se sa nephritis bi no wanya ana se den efi se eya na nsenkyerene no so sepa ti wanhwe ya obeka se bi a typhoid en menya ana se UTI efi se UTI no eno so sa aboa kro ya sa E. coli ya na deba ti ana dodo na anim se UTI den so bi ana e kidney na se na se wan pe ho asem anka na se etichima de a gise bi a ye kosisa Bank of Ghana ska nyina na ye de behwewo if you say dialysis ye do to dialysis so a enya asem keto a abri bia wo ba koda so bia iska bebre ye bodi ntimi modin enu ti ene yesre so un san senkyereni a me kan se usisi achi ho no efa anase ne mienu nyina ya oya hu se sa nephritis ne senkyereni bi no afei so odwonso na ti yawo mu a enye yawo bia obeti bia na ye gonorrhea anase babaso se o kidney ho tichima eno nso utimi hu sa ne ma ne bi afei obu ha ofili se o so odwonso efi se ne dwonso twa no odwonso ya na asan ayema uye obi a wote sa pe ye ntempa na bra Charismatic Clinic na ye mfa mfidie nhwehwe wo moja no ne ye nhwehwe odwonsom ne ye hu se kidney anase nephritis bi no wanya afei obu a odwonso na moja wo enye na penfo friend jo so ya obi a no onim se akodware nsuom ene wanya sa ye ni bi enye sa na te kidney no se ho tichima sa na te afei obu a bonse na nim ahonhono nye duabo na mani pa anim hono se de ya yeta hono no na se ne nase atata na ne na ayekese enye elephantiasis na emom nephritis no ne nsenkyereni ni bia ba edi no na se one treaty na se yekese a eno ena na kire se o ko bentafo asie if you say dialysis no ska kese pa ebi kra Ghana ha say hospitals a odo ni nyina omje dialysis yet Ghana DCDs and so dollars no moje esan say enuro ne mfidi ahodo a also omdcc uso say usa ne nye entimi nya adwuma enya adwuma na wo say ye di mfidie supportive na etimi twi efin ni nyina free system no mu ekobasa na che say o ya ben ese ya no so tisa anaso hu sa ne ma ya ye bodin bia tutumrika na bra so koremampon Charismatic Clinic ye number ni nie je na friends si a
na yɛno ɛnhyehyɛ na bra na ɛni kasɛm ne sɛ ɛnyɛ saa yareɛ nko ara na yɛhwɛ yareɛ bia a wonim bia yɛhwɛ ho asɛm ka bi te sɛ diabetes asikyireyɛadeɛ mogyaborosoɔ afei cancers anaasɛ kokoram ahodoɔ nyinaa yɛhwɛ wɔ so yɛ hɔ na typhoid ne malaria deɛ ɛno deɛ nyamea nim ni yɛtene tɛ yɛn yɛayarehwɛ no yɛmma wo berɛ tenten biara yɛma wo na wotwe mmienu pɛ nanso ɛfa typhoid ne malaria nom ne yareɛ nketenkete nom deɛ tipaeɛ nom ne ade no deɛ bi wɔ koraa 3 days anaasɛ 4 days na yɛde ahwɛ wawie ɛfiri sɛ onyankopɔn de adom kɛseɛ de adom ayaresabea yi na sɛdeɛ ɔfa wonim no waa na wode yɛbaeɛ ɛna wonim sɛdeɛ ne yɛbɛtumi ayɛ nti na nkɔfoɔ yɛba hɔ yɛbɔ wo din so nya asɛm ketewa ɔmo nam yɛn nsa so ɛnyɛ ɔma yaresa awoɔ adom akyɛdeɛ nso nyankopɔn de adom yɛn na yɛbɛdi ha no bɛsiri yɛnya nipa edunwɔtwe a ɔmo nyinaa fa afuro ɛnam cement so saafoɔ no nyinaa daakye bi de ɔmo bɛba studio ɔmo abɛdi adanseɛ ɛsɛ nyankopɔn di ɛne yɛ ɔmo a ɔmo ahyɛ da aba abɛka kyerɛ sɛ ɛnam ɔmo hyehyɛ a yɛne ɔmo akɔ nti ɛna ɔmo anyim na ɔmo nya mmaeɛ deɛ yɛntumi nka ho asɛm okay ansa na ɔbaa bɛnyam no na kyerɛ sɛ bɛrima okura powers bi wɔ baabi sɛbe ɛnya do a yɛde kɔ yɛ awoɔ aduro sɛ deɛ nia na wosi a na akontona ɛden sɛ ɔbaa no bɛnyinsɛn fi sɛ yɛnom so ɔnyinsɛn enti ɛhɔ no ɛna gan no ba mu Dr. Gan akɔaba medase nso na ɔfa ansa na ba gan no kakra ba na mesɛ ti ho bio sɛ hyanka nyame sɛ sɛmɛnsɛ baabaeɛ no afei ne ɛnya afe baako busuwe mu ne ɛnya afe baako na as part of yɛn hyehyɛeɛ a yɛde ma asanteman ne Ghana ma nyinaa no on the 25th ɛbɛtu kwasiada no yɛyɛ health walk yɛbɛtu anamo atenetene yɛmpom afɔ asɔkɔre mampɔ ne ne mantam nyinaa nti no yɛinvite Ghanafoɔ nyinaa sɛ wɔ kurom anko anaasɛ wɔ akyiri a bra semens ne bra bɛjoin ne bi ɔfa ebio 26 27th 28th 29th 30th no yɛyɛ free screening ama Ghanafoɔ nyinaa obiara mmerɛ bi yɛbɛtest yɛnyɛ kaprɛ na deɛ yɛ nika koraa sɛ wa onua ketewa wafa sika no mu fa eduru a wobɛtɔ no eti sɛ wo sɛ eduro no yɛhwɛ wo bibia free ni wie na sɛ eduro wo sɛ yɛde ma yare yɛsa na bi 100 Ghana ofa waso afa 50% ubetu 50 cedis pɛ na ɔbɛ no ofa ɛna adanse bi bae me so mo de opani kɛseɛ bi pa wo sɛ ɔbɛfrɛw good wo sɛ wo de obabi obɛkɔ bia yɛ sɛ ɔsa ya mani nura ofa ɔba semens no ɔso wɔte ha no so de ɔfa hɔ ahwade ɔba semens no ɔfa yɛhwɛ na yɛsɛ nyɛ also typhoid fever ɔfa niɛma na duro no 2 days ɛnɛ me ni di kɔmɔ one and free phone so wɔse deɛ ma yɛ no panyi bi a menim wɔ kurom ha bi a ɛhɔ na ɔde bɛyɛ ne clinic ɛhɔ semensɛ ba yɛba afi mu ni ɔfa adwuma a yɛdi no na me nua ketewa ko se awo ofada na meka seze wote se obi na ne se akwasi semens na free semens ba o se semens na se free semens ba adura semens de enyame nam semens heba so ye no of ebro adwene ntiase so afi ba ko okay eso ye se edikafo no fa ebe sore ne yemfa kakra mfam na wo ka gan edro ne semens vital herbal mixture and the capsules of a said na wo kan ya awo nipa mienu na ewo na so oba na ehwe ne nuomam nya na be ma nso so ahode na emra ebe ye de wakosi n'ani eti be ma wa ye mre be ma oba me asa asori so asa da ho be ma sabisesi na hu sane o obi a osisi ye o ya oba ne be ma obi a sciatica how obi a kokotil so oba o mensisi mayi koto semens vital herbal mixture in the capsules of a number you use the number kroya ope drone bi afre ope clinic afre ye no be din komo 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 61 60 60 61 61 of a yashe no kumasi asokore mampon enya asante mampon kumasi asokore mampon odi obenya ka Dr. Mensa e de aba asokore mampon ubenya ka abo traffic light e de aba ho ubenya ka so tech e de aba so e no crowd obesi o clinic nanim pe it wa wutie yare bi e da wo so frɛ number no ye be ma direction amoaba no for ye show nkran ya show bo say adanse nkofo di a
wonam cement no yebe mu adibi yenim de ye ofa enu ntina de bi eba na afa yare ba ko ni aba ba mu amu se nipa yi onim de meye eti se wakọ clinic akwa wo yare bi hu na wanom ho adura na se nye ya ha ho bra cement yero be fa mfidie mu ni a kire yare ha ho na afa de adura kan ofa fa number na bra once more number ni bio 0240 61 60 61 ofa wait me so afret 0279 35 65 70 ofa time abefri bi be fa ni ajo so me da wase pa abusia mpanyine si akohene wokwa na ehunu bomodena na hwe wani so ade pa ma me bi fi US by was mrante ne yade ma pim so US me se hwe hey oni pa yare ya ba bia na yare sa wono na bonsam daada no ba bia na yare sa wono na bonsam daada no okay ababa wana saba na ba ma no osutwe wona sika ba ma no sa mpapiri wa wo bone de wonyai kura na yate abre say yenya problem onyai ka kura okay ababa wa UPN anim ho no wa frɛ wa na me pa cho there bi frɛ okay me pa cho elders phone bi na frɛ me wa mo say was say eduru ho no ma me mfrɛ no yo ni partner ho asia wo mpe o asempe nipa se ni partner asia on bedroom an o planet se okwan obefa so ene de ente se tete no hwe wo de beba omono brem na yenko yo elders no ba ko aba homa so na ma yem fa no answer hello yo hello Bebajo metie o elder te say yami adumu na so yo bebajo program ayeye wuti ababa wa no bebajo ani o wa sokoro hobi bebajo ani mpanimfo no a wɔmote saa association whatever no woka ho bebajo da bibi de menka ho asɛmbe na woka ma yatie and the make can say o ma saa ma asɔnu ma ba saa o ma gigi nkofo sika bebree sika wo mu edoso papa na ɔmo se sɔfo bi ka ho sɔfo na no kura sɛ sɔfo ka ho on na te akire ogbo akire sɔfo na no kura sɛ sɔfo no ho wom ɔno na te akire pa ɔno na gimu tintiman enti amse de ɔno ne kasa no kura o uniform no so no ne wo fa aseno no wo hwa sɔfo no wo fa aseno no pa jo sɔfo ben a ɔsɔfo no no na head wa ha they say ni di ankasa pa de me hyeda minnim ne saa enti gise me bise akire wo ya sɔfo a conference na de na ba ai ya fon ono na da no ono na eye adwuma no ya fon opoku buatin Pastor Poku Boatin ai me pastor what the number there be the number de gise me bise akire hwe the number ma me why and the number get no to no me nyini say ezi asore na atete no obedi sofo me pa cho yo no ankasa ezi asore ona ye sofo o asore ha ezi sofo bai o asore central me dase pa o de ebenya sofo no number ene ne be kasa na adena da mo report mo central Ghana conference na womo ehwe nka na matra ho ma so no mo ye basa ezi sofo be ye sa abodansem no kura usuro kura sofo bi kokoye ayi poultry farm omuyi nadi
On catching one. Hello. 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 Esa Solomon report to my conference in 10 no so kukumu. Asia kura na say. Omo brem. Sɛ asɛm abɛyi ɛnɛ nɔɔma sesa wɔ wiase na yɛka SDA yɛka Pentecost yɛka Assemblies yɛka wei sɛ wohwɛ first na wohwɛ nnɛ ɛnɔɔma ɛkɔ so nɔɔma sesa na nipa bi afa saa akɔnwa wei so wɔnim de intense sa ɛnyɛ si katakyɛw asi deɛ mɛte ase nam kyɛ sɛ SDA no mu no deɛ ne mate sɛ deɛ nyamene nipa nim ne ɛden sɛdeɛ aba anim na yɛka ebi ade asi wɔ baabi deɛ yɛnyɛ nyankopɔn tie anim anasɛ me so deɛ asi baabi so nam so mɛka mobɛ sɛ motete me ana sɛ menim asɔre no ne policies menim nneɛma ɛkɔ so sɛ kɔtɔ foforɔ na aba nsuom kɔtɔ foforɔ aba nsuom Benedict New Senator Sompa FM. Waboto. Oh yeah. Say no cresa so for yes ade anka wo ye nsem hunu pa na nka. I'm very sorry say. Me so for no e kasa sa kwa no so. Ken nsem ko sofu hunu pa na wo die no. Ase kura ne say. SDA sorry. Anything. Hello. Yeah, good evening. Good evening. Baja sofo poku boatini. Sofo ya tin se bi ma ye ho adwiri ye pa. Ye se wo do ho akonsa kwose ekuo bi asomo mo agege nkrofo sika masika no ateka maso no kura mu aye basa. Why? Oh. Never heard this. Say SDA sofo betimi de nsa ko wura na ma bi ma nkrofo sika kekekem. I've never heard this. Menti bi kura da. So for why? And when I say, oh, I saw the money be a casa. I saw the money. Sister ha. Was a war for CB. War for CB ne dano. War for say sister sika kurano. Omunti me assure say na chana. Ana I fear na bibi etesa na de be mano. So for what is happening? Sister say menen na business na or say so from pacho when me say what fast be a business be aba me away pa very good and almost say one sa ewum one sa was a business nim no correct oh David na me dina ho na me pese me hwe say me what fast ya me moja na se me huni pade na asem no wuntimi nka se o mfa ho kra but say we don't say me dia na say me dem ko wura mu na say me na me dia ni mu na ho na say me bisa almost say me paso almost say woni me de wo fast na oye na wo na wota akiri elders ni bi soso ehu wom ababa wa na report no asema me kra menti bi de say SDA elders ene sofo almost mu abaha elders no ne wo fast ni nyina won ma baha almost say wo kra na wo kan mu na wo pake baby wo mum de wa ma habi that no kra ni say entesa na mo ka bia mu na mba ho na ni nyina ye fabricators but the minim kakra fa ho ne say no fast no o company bia etesa but me no I'm not into that business minim ho knowledge kese but the minim say o company bia or year into forest trading so from pacho into ababa wa no ho no de ababa wa na mo kana asem minim fa no ho ne say last year December move on and oba me ho it oba me ho say the sika or the ama abrantie baako friend pon ewo business ebi ho na
what to say men about more fast about what to say see will know more fast do what the two men wins here the penny na maka amano into a kind there is the time back country man and I'm afraid me elder and I'm beside and on to the tomb and I'm afraid you no to tomb when I'm send here among Rena among baby man to another kind problems here walk a human I'm so okay so I'm baby man you never knew dear when ya 5,000 na or the man of many na men say of na on solve problem ya me nimfa or no sister no dia no ya some of the two men it means also me kan akra metimi ma onyaji so for said minim as the assurance say no maka manual maka enema bebre oh yes sure say asem ye ekoso e betumi aba say conference mpani for be frɛ wo e was asem ho oh yes sure oh me sure say asem dia ba ye hwemu a ne hu ne fale bai fine do betumi afrɛ me okay na meba afi so say watena ho ma asa ekuyi atumi abagi hini e wasori no mu adisivu asoremani bi ene outsiders no wonim say wase munti wase wonyankopon din wa mamam so for wonim say wa moa eda and kula wo ne say business no has nothing to do with the church ndia mo say as a link in it so for wonim say o ma ye meeting e wa so dem hopen so for issue no lady no the ba me so for me journalist me journalist my every investigations me say so for what is say omo ye meeting e wa so dem ho omo ye meeting once and you said meeting me na so for I saw that you see for business for frobi and now say you see for worshiping repeat the question me say I saw that ye dey so bo from no can say be na ye boy say ye si nyame fi ha ye be kan nyamsem and now say business for frobi be ye meeting e wa so dem ho a wo ye aware ye me aware na making problem na ada say business this aba omu sika say dey be kan sika wo so for one for na si for o ma we what is the problem I'm telling you say the officer dey link here sorry oh that men fan link here sorry no now I'm very sorry it's very bitter to hear this so for one for na si from mama that be mami wie oh I'm very sorry business needs you assign them home eh then no munya access so mo koye meeting wa so dem ho the meeting on what the meeting come Oni me say so for my friend offer say omra mam ni nsia wose wonsi ha omu ade offer se no me am committing the number I committing the number so for mpacho ukuada me hwe won manim ukuada de Mr. we am fine but ukuada de baby okay yawada time there yawada anopa be 9 kura no na ma ye ready wo officer me twen ho yawada so no if you that will this after 2 okay yam fan said be fear that Friday the problem there okay any nyankopon pa Friday anopa 9 me twen mo yo medas cause as you so for no bi no di bebre I've never seen this. Oh, don't laugh, Master. Monstre. Yanumatu says. I'm very sorry. Me. I didn't say SG a solid party. I knew SG as reno. I said, say, and one said, Name. Also, we said the question be say, so for me and some trony.
Janyanyam bia no meye meeting was ba ko pe. Aba. Na what wo? Sofo. Aji asole pa ye nimu no. Oh, nye meeting. Meeting. Na me de. Kata so de make nyane se nipa nso mfa ntu ye hofo. Ade o ye tia na peramfo ne di kan e wo kura mu. Peramfo ne di kan. Na fidie beyi we beyi. Wo se wo bai, wo de kakra ne kohyem. E do so na ye de no. No de bi ka ho, no de bi ka ho. Omu se Ghana ni wo ne ye adwuma. Ne se prophet ne e wo soro ne se wo dane amawa. Na ye ne ya o. Ododo na ye ne ya. Anu na baba wai. Hwe what the one kaka no di kohyem. Edru mebio e ne kodu 200. E si agetwa. Eti sa sika na ombetua ma baba wai. Che so mfata sa sika no. Na de bi ho a wo ya e na de atia bete se yo. Na wo sabe mpredua se afide wo ya na ni di atemo so. Wo panimu fra ka che se sompa wo de mi si wo bi. Wo si wo bi. Wo mo ba ka che hwe muntie asem mu a mutie sompa pa no. Muntie ni ye pa. Ana obi a wo hwe TV munhwe ni ye pa. Wo mo ba de wo mbe shaka won se duro no no be camera. Se on fa and the sika no fa go revision in the minimum no. Hwe wo mo ba o mo betima kan no ma de. Na me du mebi na se wo fie na se nipa bi abobota na so guta faria. Du mebi anka wo kan ma na kwa sane wo mo. Mo awie wo no mfa. Because no ma bi a time sankofo na de di enya wo kura mu. Oh wo mo ba on be kan no ma de ena na ohini ni kan. Se wo ko sa ayi fa se ya sunya me bo a. Be se ade ya yo mo se to sa. Nanso de bia no afidie no eyi. Ebia katacho nipa o ma wu o musika. He nansen ya de bebe gold one ya beba ye. Nipa ewuo na unya kamafo. Ayi men's gold. Unya kamafo. Obi sambati women's gold. Oh masako. Nipa. Gana fo edu mebia mesre wo mesre mo maame. Kade wo ye ne de nka onya bone so kwa bi so no. Kwa mo contact ye. Mo amutie ye no. Onipa bi a wutie me bia a wo ye bia. Frem me. Katacha we omo ba say na. Je o ma hu se. Baby o mo de be fa bia na ya no mo de asori na ye da esi a no mo nim se ezi asori de. Eno ne biti ma me se wo ba bia de bia wo ye bia sofo ta kire ade bia wo ye bia asori ta kire de eye. Munya botro na nipa bia ye dai aye pataku no mo do bia ho ma. Katacha ezi asem na abande anu odi o. O mo asamwa. Eze minya. Oda men kase jai. Anya na ho asem na ba. Katacha manuma to o. Adwene na di na kemo. Because of say wo abrewati abrem. We o je pani wo mniti amma ho girme. Me pani wo di. Asem we say Katacha de na asem aba na ye ka. Enti ka fla. Oh. Menti ase de mo ye na menti ase o. Ana wo sere. Katacha social media ya na ibi da so se na sanu fidie so mani mbre se ne da. Katacha sanu why? Pa. Sanu ka fra na ka fra. Abawie enti no. There is nothing you can do about it. Enti na say na assembly for de na baaye. Na I am say you can wa ha say no. It says therefore Canada are send there me problem on it says therefore the about that room be kwem na yenka. I said o mo kase na aduane atwe no ho what ma hu so aduane entwe ho sa. Oh me kra de me ni di yes me did nso so anka entwe me ho sa. Era cho but asam na aba. What ma aduane nyina ahwe mo ho aduane so de gu yam. Kada cho be ma. Meme nda kwanhwefo asori e ba ye anasa asafo ne ba ye no ye bete edin bi afa wonom ho ana ye din pa ye bete asem bi afa wonom ho ana ye asem pa e bia o makọ bi esukuu bi wa ha senum o makọ ya adoye hospital bi anase bi a empuntunwuma bi a o makọ akoye bi a toilet facility bi o matimi akwakosi di ama community e bo ho bi o makọ ye we say na asem we say de di sa wo se wa ye basa wo be ye basa bi say enya asem pa na sofo eze opoku boatin or usu boatin opoku boatin I think it's a small boy. I can I just say the usi kan no meaning say conference for number friend no because we say no one fa edin pamle wonum na say obi a send a message o ha wa say okwa asori ni bi wo ho nti sofo no say wo gina ho anase wo gina fidie no so no wo ka say asem no onim ho hwe a
eye totally lie oboa odi ntro papa we de kafra wanimu a fa che me but wa nkase wasafo ba ya wo asori mu ofijase asokole era wa test a message we say wo wotimi gina fidikase so mpa na 3.1 ene so mpa tv wi asema nyina ahwe na se sofo boaten wotimi ka se de ekoso no wani ntua na se wonta akira wo se wo boa menka nche so wo boa nya no kole na wadi aso ni hwamo enam so ama asafo no sabre ka se o mu se ehwa ye basa asafo ni mu ye basa fi se enkofo sika wo ma gie no enya asem ketwa wo ma se ezi asafo ni din ama bia ka won mo organ na ha se nyuna mamenka ne sa sofo no wa anya de wanka sa wo fa se na de sa de na ba ena won ba ye no so according to lady we say ne me ne ba konso akasa wani mo wo se wo mo ba no mo de ezi edin ene bata ho ababa we ka so se ezi me copy and penny omba withdrawn license sa wo de adwuma me na me ka kire wo de wo ha bo o de fon penny fon so nsem hunu so ababa we ka sa no wo se SDA eda ba ko ene ba ya obedi hu adanse eche na wono no ode ni sika share ne nsem na ya na we se no sabi ye fansua de emre bi enche piam se mfie na ye se mfie no mu ani broni ahafo mantama sabre ne ye nche mu broni ahafo region ho no your friend is Justa Motors God is Love and a DKM and they say ba ku bi osemienu bi e ka ho wonum ko bu amafo fa so ma amafo sike koka mu ona nya asem ketwa ebi ko hye wonum ho akonfo ebi dwane gya wonum yirenom ene omomanom ekọ ka akwantuo mu ye ka sa ekura na ebi nyama ye ohini ni sameboa ohini ni kura minim se ni sika koka mu bio na omo no minim je se me bisa no etikata chaw sadia we se to aso ana sa we say persuasion we bi na enkofo defe kwan bi so wonu mafa no mabedefe o yes you company bi so your friend is saying kill net o seden wonu so dia ni say ya na for 38 million bla for 40 million bla okotena ho ye do be kwa brochire we ni e be mon ayi your friend say passport be passport ntino there time will come ye do be to kwan obe kwa akore ye ti wa brochire ye ti wa ha say ye tonton enduro ni we say no ma beka eti wo nim say wanya company papa bi ya wodi wani beto om so sese osi campo no ekoka ho a won sabetimi aka ne bretie bi mo enso persuasion words enko na om de bla we say na ya mesere wo ne wo faase na wo ne kasa ye no wo say enema ye say ye friend say ebuku bi say omwoma bi wo ho abaya na nkenkan ti no wonim no ade a wo say ne bank statement on se den no enya yi no wo watimi akwa yisika wom ama nipa no wakoyi modi abla na mo de ho faso ne bi abla eye den na kire die wo ba be ka say ade no krampo no say enye valido say enye de benyu eti ade bi wo ho a mo antena ho nkekasa wo swa onya nyini sa oye less than 40 years But so aye usu chen penny usu chen no oye less than 40 years enti omre no ho asema wo nyina ho enkeka de oye no I can say it plainly say oye froster because me nim aban nwoma na say amamla no baby omoma no kwan say wase ono akasa timi bia na yi ono wa na family adwuma ni baby ahu e dia ba dia na omude ma baba we ye no kropo kire sese nkese bia usika na ma kwan we say na five so na sese it is not registered company bia wo ma go fan kofo online companies ni bi no omudu omudin abata omo yesu ye bie makwaje license am so me operate wa ase no muti no ye jeje nkofo sika ablabo eye bona e ka hokọ na mananka obotoma ka ablabo ye bona wonu abobo nse wonu aba ya e bi ona bedi wa cha na se wo chiri ma mienu no wonu atimi ababa wa mni koja no oka ni nse bebre ne papa firimu wa bla wo JHS o sen e na SHS wo se da bi mebo me modern hotel and to aso bedroom no setting or no kwa bathroom or room besi form no was one so no was one paboa no was one we say na de wonu baby na ka ye say and anko ni sika kwa kwadi obi wa en ka betena se yes de didi wa anya wo de no me fa ni wo yonko na kama e wo ho de awode ya afoforo no e betene asaba wa wo so a na ye ya me yes di asafo no we da madaro manana wa ha se no ye de besi so we de kafra say na me do yi we de one na hosting so facha me we de adi si so my SD asofo no panyimfo no tese wo mo de ababa wa yika
ababa na de ne dia ba ha se no nti no opekwan obefa so a obedi ne sika nti no kwan ya SDA panyimfo ya mo okurom ha se no mo befa so ama ababa wa nsa aka ne sika no because me nim say asafo me da kwanhwefo asafo mu yetimi koye meeting business meeting na wo ho na Yesu Kristo kwatwe mfia eni abade bu adwadifo na no mu ditwa wo asale dem ho no na no na enhwaso de be na ye de akire enem nemfo okay eti ya so video person chese yenton abro no ma wo yenton ntesu obato onim se we na edwade edwade business is business yes edwade kese pa eyi de ehya ase wotetimre mu no enne business na na ya hye mu na business so ye won emu nkura bata ye kwa na nya buburo nkwa abro no man kwa na ye ton wo ni ye ton sika mu nyina wo edwade na se na exchange of currency exchange ni kwa so na e bi wo de ne kasa na omu ade first ayi no o ye fra se sumpa o de means wo bi emu wo so ajo ba isi na me ko logo no e wo de so me have Friday so Friday no na ma me kwa ko logo no including the pastor I wouldn't consider anything me na me catch wo de wo hunu say de me sitie that was our program I say wo me nda kwanhwefo animu ase asokore if ya se asokore ezi asafo sabre krampo mu nipa say ebi kura na efrefre mi tam ne ho ke ye peki wo mu your friend me no friend was so ma asafo no kura pa agu that's the bear five I don't so mo ho begu asenum so for the kase wa me bia anybody yeah so for the beg ba ko ka kire say so for the baby nso no wa follow so ha senum omo ba asenum na omo fa back door pa na we phone so no what amafo mu sikehye mu mama ezie fo no mu sungu omu sun adafo be fe na otis ono opeso obamu ana maka jenza back door de o fa amafo on enoma bi se ba ya na nko mu ba ye na se nko mu me trase na nka oba ni sika de ma no but yesu sa apie yesu sa apie efia da omo oba omo fa sika nka ho mra so for brem gata chem dasi na me wura ho bebre to resin se me si so asori a na me je ho pa titiru ni kase ye SDA na ne second ye Pentecost any other church se ka but akomamu pa de SDA de ne kurenya me ni me yifiri mo because omunu mo asem adwum to so mo todwum a ensembo keke eni firi tuo keke utimi dada wuti na ekoba ne sei na asori binom atete adana nka ye nyina ye wuro SDA ma SDA din koso because omuni church asesi ya na kenti ho asembo ne sese nkatie baako eya asen nkatie abaduasa na katache wodawruma me gina fidie we so aka kire SDA mpanimfo se odifo problem na egufom mi ankasa mi hye mpanimfo say at once by force immediately omuntu omnika na yenko sake sofo no edes adenkuru de omom kan nyina yenogo wo munya baba woni sika ma no fast efa ma baba wona anye sa ebe gu asori akese no central na kase no ase titiri ye yankase yakom hene ani ye mpanifo adwuma wura no mu esikafo akese a omonim de a omoti asori ni mu no tofe ya manager okay so na okay samle se ne wura ho ye tofe akwa ya chia what ase ono okwa memenda akwanhwe yes. so ne bi asori asem we kwa de ase abesi wo mu ase watwa wufu amna tonkwan mu mami asori mo ko no ukomu discipline wo mu na no odene ana nkoto sese bi obi e kwa hwe atani tim omo bie wonim de obi adi ne hu na de ntina sabi obi a wo front ma gokọ fra yanyansafo wo mu esa na mu ye di empenifo nim agu mu nim ase etimi de me hye wo mu se empenifo mesra me nsa gu me nsa yem mo ntra sam we so menim sa fidie yi empenifo akasa kasa ana tra fidie so a omo ti ho a omo tie omo nya baba woni sika ma no omo wia omo ntu sankofo nyina mfiri aso dem wo anya se omo ba hweti o empenifo madawruma omo ba hweti o say there is most powerful church SDA me na me kache ye nyina ye nketo aye wo SDA no nya asemboni nkan wo enne SDA obie wo ye SDA ni bi hu na niam nyina asesa ne kredie ene ntoboase ene onyumtoɔ ene asem wo be kache okra no utumu say yes na kan ni renchi kra sa ayi memenda osoti asori ye ne na wo ye ono ne ma me da fom onyambo ayi kwasi ada no mbe go state boys yo enti ye besre ye mpanifo because edwadi a ye koso aso dem ho no ye dwadi a katacha no odene na me ankasa kra no me ho adwumi because
aso de ye du dwete sankrofo de me engineer se na na besoma me se na na besoma me aka me twa omu ya na be ko we say sine na so na entwa yi na ya asafo panyin wo be SDM wo abutu oja na tofia kwanso so campaign for no ho Mr Santi Yeboa Benedict sompa news editor wono so ya asafo panyin ye be sere panifo animdiefo ye nkotodwe ku fom omunko na omunko tusa grofo ne membe so mo jani mu bio anso mo sai o mo sai adwuma na wadawro manana sa grofo ne biu kwa o gwamra grofo ne fro ma dia me wan sa me asafo so my we say yeah found some will be at time say with all due respect Mr Host where the panels and the producer where the wadaro manufacturing my mrewo ye tu penya na kafra sanu na kafra where the other small SDS so manyezi emu akono ya wo kwata no dum ase SDS wo say ya tikru bi ne be ka wo bohunu wo bete kwawo Obia ntimi ankwanko ye CEO of that business association no said so for panyin na so for panyin wa faase katacho wa asem no kwa ubusa na ya baba ye meeting wa sorry there wa la so for omuye meeting so panyin ka so achi aka say me so ensem training ansa na oka say o maye ba akopɛ ne we asem papa na o so omo bua nsem omo ka nya de no se no wo mu a yentimi nhu omo bua obia ka wo bi so for panin wa obia ka wo bi okay prophet na ba omo nya na chedi omo fa ababa isi kama no omo nya do omo ya say I'm an Adventist there. I can see what the pastor is saying is all lies. In fact, I know the story. It is all lies. What the pastor is saying. It is all lies. On person be kan okre e dey akire yin na wo yes na asem na beto sompa FM ne sompa TV so ntina abedwafo na so ntina ultra santro no so for no Friday nyame ya no so for bi no ye poultry farm and penifo no catches the hey wo ye poultry farm so for na say nkoko wuasi nkoko no ne ye fro se koka nyamsem ba bia ehne na abeko just amutia so for ne omuma kala mo omuma school sem ne ade kra me affluent say and penifo no sponsored so enti wo tena ho na me betua tight ne mfa ntua woka ne mfa be hwe wasetem na ye nyamedwuma no na yisira no mra wo se me kwaye poultry farm na wo so for what one ma say me wo fa say kofa business bi aba wo me se oba sika Friday o ma start credit cheche sankofo nti so mo ni mu a e frosters e ma sika ndi ama baba we na e ye omo ya they are all frosters elders na mo so mo hu ba ye ni nyina they are all frosters because unti bi nya me nda kwa for self no kra SD kra pasa for no mo dia baba tan kra mpo na eno na esa sen ne ma nyina no ke twofa ba bia da bia de ton de beba na de no secretary ya SD ni do fi akwa ya SD ni editor ya SD ni na sompa ase no sompa kra de oba ase do ma omo nyame aya do ma SD for no mo do so na mama asem we se pa ba be top no so okay ya se omu ni mu de okay me pan de kada cha ton de o wi ane ni mo zele mesi atan de ne kra o nti ade ton se de me da me ton no no a me di se mo be fansa because my basa One Sompa FM. I send penny page media so. Asa. Minu obi mu kwase. Say ya sorry mu. Say ya wade mu. Say ya dwuma mu. Say ya mpratwim. Eno ane asem penny page media so. Sompa FM. Na 3.1. Dia sema hanu bia. From rante hin na badwafo. Our number so. Na yehwehwa nye no. 0546883287. Ana 0243585878. Sompa FM 93.1. Asem kesi bia de eno ane mrante hin program no so. Awusiafo ye kan mo se kanjen akalan water no abanfo ade atum preko pe sese de wo bia se ye obia se ye kama obia se sayade obia se eno ni nsu a obata wo foforo ese wo de ma oba asidi bia nim efi bia nim efse afidie nwanwaso no aye dwuma sonko ayi acidic water ni nyina fanche baby nyesa acid nsuo na hu ni mfaso na nenom koa de wo se wo be nom de a obedi ka samado no kwasem na meka se won tibesre bo modena pe kanje na akadan water se de afa babia nsuo bia na manije ho pa na no me de PhD ko so mu a
oh aso yellow me wu yanom hey me se sa de om office nyina me logo ni nyina kokoto guye and ten mesre bomodna pe kanje na akanan water na beboa pa na nipa akosa osa yade wo da so nom nsu a acid wo mu okoi anasa oba brema UGC abawa route kwan no so hwa wo branch a okọ anim kakra mu send fa so number no ye 0241 449191 0241 449191 ana 0507 379474 0507 379474 Dr. Abe, congratulations. Ya boy and Sama, Dr. Abe. We a champion lady. We a champion doctor. Pa. Dr. Abe, my man Kai was a radina yosa. Why are Sabiana Ajid and then he pay bufasu hunina. You papa kura wintran and you papa so if you hine if you rade Enti abusuen meso se opa second se dra ya dia wiase nyina kire se eni aduru America fo ya Australia fo ya Canada fo Germany fo ya wo mo anya no aduru ene de ho aduru pie Ghana ha si Ghana ha no eno ane Abe Herbal Clinic tano so kwantempon no so baby aso da chinchirinchi mienu sie prebe ni roman enkwanta da ho no a usi nkwanta so na ho na betumi afafom wo tra baby omo no apetese no afro pampa no na aboka kotu hotel chinchirinchi bi obinkum ni faso nkwanta da ho signboard ni si ho called Dr. Abe ho Dr. Esagro Dr. Magic na dwuma ehu enwanwa na nenyina enu papa na nsaka etwire ya de so ka ho condemn to theater koko ni oba fi chikrom how osa ene fibroid bema weight ya da bema so no isu a obetimi de weight atoso ama na udi dwuma aso ani pa nyesa ma be mamra na teacher ketwa bema bi se ne bema na feed wa bi on friend teacher ketwa abusafo utwam ne ye kan obaka se teacher ni bi ne no se wa nkasa diabetes ne yarwa akari nyina bomodna na ko hwe Abe Herbal Clinic chakwai ewa patrapa new site number no 0243 345392 0243 345392 ana 0506 460208 0506 460208 Mama yanko V Adult Education Center. Omode omose nkwada anketo eji o so munko school no enya ne hokora na omohwe omode mpanimfo pa wona wanyinyini na wo peso improve ewade suamu no ena omoje wo miemia wanche wo wie suku ache enti spellings ne kora no wo so wo twira ede ma anase wo grammar no enye grammar no enye tenses no hunhunu na nisu yie mesra nyawa owie school na chebo modna Nekovin Adult Education Center obetro brofo aka brofo ho te pa amobia bonesama ma so pese uhunu twi akenka na otimi twira simple and short but modna Nekovin Adult Education Center director and CEO no kwasem ni nyankopon amana ma chede wo se be kana nsam wo wukura obekyerew amahunu awurade na aye tumirika ne ko Abrepo Methodist Primary School ho no ne amanfo hie no achi no se wonko akra pese o mekire wade a ubombo na kire wodo se mu yekuo nipa 5 6 7 8 9 10 mo ahia mo se pacho ye de pese ye nua ba ko hall ho na abekire yade a eno so obeba nyina ubombo na kire wodo bomodena Nekovin Adult Education Center odo di ka ko ho no omanya mfaso pa bia enema atoto yama na medika chim se Abrepo Methodist Primary School hwa eno musia nanso se wo frɛ number ya ekita hodie bia so no die bia wo no bedi 0245 690 834 0245 690 834 ana 0508 109 773 0508 109
773 One Family Clinic ɛhɔ ɛne yɛhwɛ pain broni ka sɛ pain ya kyerɛ sɛ wɔye ya honam ye ya me kotodwe yɛ me ya me kyepe yɛ me ya me nan murumu yɛ me ya me sen yɛ me ya me kyiri bramu me kyiri kase etutu me sɛ mpu nam no me srɛ sɛ wo pain yɛ te saa fa complain no kɔma One Family Clinic ɔmo adwuma no ɔmo yɛ expert in pains pain bia ho ba bi tutu ba bi yɛ ɔyɛ bia no fa kɔma One Family Clinic. One Family Clinic. The pain will go away within the shortest possible time. Now when you free, when you be a wako hope ya, obeka mu asmatro pa. Omo exclusive treatment pa. Abibidro pa. Omo wo pa ta pa. Na fe physiotherapy. Ebetwetwe anyima wo miao. Mene nyina koku yi be ya de lab mfidie be hwe mogya mahu na de kora ha wo afi ya wo futuo bi be maw wudi so a aduane yesese wudie ne dia wunnie abusua bomodna na kopata ase estate Johnson hwa wone brother man na eben pa brother man hwa ukotu fufra so ho asemfo so ho aguna so eduru na fe mankesim saa miam ye nyina uduru na ase One Family Clinic. One Family Clinic or them sonkokra bomadna nefre 0546 68 17 0546 68 17. Okay, I was for mama yanko yenim ententem so na ne adaje ni posokra yakoba yebesane abusuafo adi nkomo biu fisa yeni abre odifo Samuel Prayer and Counseling Center asmode mawa ne se sebe ekuanya doa wonyankopon obetie wo mpa abo na nyese ukofa biribia sombo bi kuntan bi de ba da bi da wose ono de woni asoro bia obom pa ye nkoa woni amamba bi ono besi abakan asmachine bia ha no wo bom pa ye no fisa wonim ne oye ade bia ejeje wo asetena mu a wonte ase biribi ekoso wasetena mu wonte wo ho ase sɛ ya wakɔde kakora wonte ase wote wo mpa ho asɛm animgu ase bi ehyiaw obisa wo bɔsɛ mɛboa ma nneɛma toto yi a disappointment na ahwanya si yade ne yɛde mfo korankoro kɔtosɛm sunsum mu aware obi no bɛda ɔba ɔbɛma akwantusɛm ne awaresɛm adwumasɛm store na woyɛ o customers nyinaa adwane wonka bɔne nkyerɛ wo bia ɔse nneɛma se ya edi akontia wo no fa bra na ɔno mmɔ ho mpaeɛ emom adeɛ bia Koran ana Bible kasetia no emfa mmeranim sɛ ɔmmɔ ho mpaeɛ ɔse ɔma loto number wusi nanim sɛ ɔbɛgye loto number dwuma obedi wo no wa obedwane wo namurom wɔnyɛ double money wɔnyɛ sikaduro modna sɛ no so ɔntɔ oil bia ɔhɔ sɛ wokɔ baabi ne sɛ fa oil bra no ni ase odifo Samuel hɔ a ka kyɛn sɛ mami akyew pa enye no koreda impersonation modna na kɔ odifo Samuel hɔ ɛwɔ Ajaba Family House ufri Dr. Mensa ba wo bobo na ka kraa bi na wadru traffic light no ho yewura Kesben dankasi esi hɔ ne filling station di hwere mu no ne nda ɛsɛ fɛn so numbers abɛfrɛ ni 0504 58 84 54 0504 58 84 54 and 0578 40 55 19 0578 40 55 19 abusanfo midway from the major atonde na go na fe yakọ program no so bi bibia homa ama manfo wo asokore SD aso Central Church asokore aso no yemienu wo Central Church no na another branch so ho obi a woni mu bia no betimi afre Bible si di no kure kuduru ogum ne be ma nkwa botire Semen Seba Clinic sisi ano mo sore ha Semen Seba Clinic amanfo ani agye horodo Semen Seba Clinic
onipa baabi okwa na yade yebekọ no hwa na negie hwa na obo dawuro hwa na ofrefre nkrofo kro enti mama matma so be catch say yes me call hwa ehobo ame no me de nipa bebre akọ honom oh yade bay awosem diabetes and hypertension junso mu yade bia prostate yade bia oh se wo kidney ho aka wo brebo ho aka wasebra na woni dwuma bi ma ten ombetina ha no omoka Semens Vital Herbal Mesa ho asem agan oba kwaya wodru asem kwaya wodru se de ni ana be men ya kafo se oh wa bregu enti besre wo ye be ma wo ye oba nonom agan oba watenka be kosoro pa mo hu se yes waba wade sia benya mfaso pa be ma so bi di dwuma ama ya ma opia so kore mampon oni asko mampon ura bank no na edi nhwe ni mu uduru ba bia na asko mampon in state udisi no a fa won send fa so tech kwa no edware nyina se fie to aso na ne ura bank di nhwe ni mu no ano asokore mampon ho na Semens Herbal clinic ho ubenya agani bi nakam afi ba bia to biduro ni abrofo duro bia so ubenya bi number no 0240 61 60 61 0240 61 60 61 abujan for mama yanko computer so na yam fadwadi bi na fe yakoba yabeko ahoma no so na yani amanfo din kita because you want to invite more callers na omonchiri mu sade sofo kan yi ene de amanfo hunu so atesaya na okay. Hey, sawa, edi enso ne gu friji mu. Ofa, nya ne abaso ye bia. Sesa no kura. Na mu yusu kangen akalan water. Ye gu friji mu de acid wompa. Aha, ofa be ye no kure. Sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai. Se ka se nsu ye nkwa. Na noa ne kangen akalan water. Eye nsu a acid bi ye ni mu. Na fi bi ya so ni mu. Madafo doctor bi na ka kire me. Na ye no kure. Me pese obi so hwe. No sesa ni nsu a wonom no kangen akalan water. Na ba hunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni paduan mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi aba no musu a ope kagin akalan water sa wo pandodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo ni kakra bi a wonsa nifa so frɛ number no wate wo kwan 0241 449191 ana 0507 379474. Mafuya meya. You say hepatitis. Me to ase. Me siremu. Asa why you be na ekiki me. Emuya meya. Sciatica. Any bone fracture no. You do Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosia Dia ya betrete. Sciatica. Entini. Any bone fracture. Nompemu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me one. Entemukura. One must specialize was area ropa. Yare ba konso ne sayo mombre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumamu yare horo, typhoid, awo, junso mu yare. Ni nyina Power Specialist Herbal Hospital. Koko wode abef mfidie be hwehwe mu yie. Ansa na wode mu nduro na nanam no akam. Accra or Kwabenya ACP Road. Was Power Bar Stop wo ho a. Kumase or for years when just bro filling station the hwenu mu. And atakra de so Anaji Estates, Customs Road. Ghana ha ba bi obi a wo bi amfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B ayaresa fi ankasa. Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand the chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check a countess, no quick.
The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a contest note and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. I was on for Mama Yan Troy Median, so now my Papa. Okay. Abrotia say messages being in Sakana and Mark Masmaya until Abrotia bring the messages now. Yeah, Bekosona. Sofo opoku buati aye kana asemi. Amanfo bi so mo ye de ne ho ya okakra. Na sorry baba ko. Ose wono ni sika wom ni nua ba akon so bo organ wo seden ono so kura sika wom nso na ese safo no mu nipa ni bi no safo ma no omu sika wom nso kwan yo mbefa so mbe ba abonten no e na aye den de ama wonom ti no wose aguna asaman ono na eye district pastor wo. Yes, I want to say very big church you say. Yes, o head there school ne wo mo dwuma bia no o pastor na wo hwe so. Yes, if academic be a course, dream be a course, so mercy can be if you find a son and so more transfer no, and then the bar has no more way so bad by your son. And see, dear, what one no na as dear need being so dear, but say, say, God bless you and your panels. Nana, in fact, I'm very sad this evening. This is going on in the church, that is SDA Church. I was informed last year to join the business. Mama, I said I'm in family tree now. Yo. Mom for the woman no mu did you man. God bless you and your panels. Onyankopon wo nhyira wo de wabadwa form rante hene. In fact, I'm very sad this evening. No kwasem nie me yura ho anwumre pa. This is going on in the church. That is SDA Church. Saade ekoso ewo SDA asafumu ewo asokore ana say. Was say ewo Ghana hasenu. Okay, Honorable Arisesu assembly member ya chiawai and then you may ya chanti kadacha or the befa muntina mesome kasan the twaso ne say was say I was informed last year to join this business. Afie twa mu no ye bo mama ne yesa memfam ho nhyɛ saa adwumadie yi mu. But I was vigilant and said I wasn't interested. And so me mani da ho na me kan say me ni emu anigye bia. Kadacha not only this pastor Mrante hene enye sofo we nko o. But some pastors in the church are doing this. Asofo no bi e wa so mu a omo ye saa de. So something need to be done about it. Enti esa say ye biribi fa saa se me ho. Yo, ono e de ne de asina de to aso no nipa foforo so de enso ni. O say this same issue happened at Bekwai Poano. O say mrante hene asem kuriya bi esi Bekwai Poano. Amanso. The district pastor was involved. Na mansini swaf no na oka ho. So you need to talk about it. Nti esa mo ka ho asem na de emanya medru yanim nti agetu mo enye we na abedru ya ne swaf na kasa. About say ekoso. Okay. Mate asafo no nye din ya wo se mo je no wabontini. Oh metra say na me say. Me say wo so waboto no. Me say say poano de enya medru yanim. Ya omusuro information safo man ya omusuro abusia for mama yenko yebe bia homa no na ansana no mama memfa doctor kosue dru ya babesi okon apremo no ebedrum ya asantoa hepatitis B de wadi ba bia hepatitis B ya de friend hepatitis B no akum ni pache ya de bia hepatitis B ba no enye na abrofo no kura nyama Ghana hasi no menim said beginning of Ghana na hepatitis B shase akum ni pache COVID-19 mina me ka kire wo na obabesi a wa stop sa hepatitis B pa mabrofo abona baso Dubai abonten wo kwa adata ne abo bibini ba ko pa wo kwaje award ene doctor koso edru ya ono na brofo say research nyina mu no wa breaki hepatitis B wodu ade hepatitis B ya de no ye hunu babia wunya no ye hunu babia wunya no eno achi onipa nkase mu yarewa se o kase mu bu pain ho relax we footballer na o kase mu bu pain a ma were nko
okwa kwaso aduru ya ho abesa bo board bio enten abusia asemu gono ne syphilis ne chlamydia saa nyare we enyawe begu animu ase syphilis ne kura de ebo nipa dam enya sem ketwa enam yade bia junsom yade bia prostate yade bia ulcer bia hernia anase kidney problem bia wo de kwakwaso aduru ya ho a eye kokoma no ma me ne san fi bebre na no kwasem ne bibidura yarsa no wanya banwa ewo mu kra enti what's on pa bonsuonyunu na call power specialist about clinic ho ewo Kumase Feyas Lake Road one Jasbro filling station no ene di hwene mu one Jasbro filling station no ene di hwene mu ewo Putuja na Feyas him hormo a okonkran a one Kwabenya Pokuyase ACP main road no so wasi bus stop bi kura hormo yensu de kura takura de so wo Anaji Estate one Anaji MA Primary School na edin hwani mu ni nyina ati no na duro bi efre na Herbatin no wuhia na twen so kura to bi obi sika kura na wo ho a to bi ne tuo na bore ka na tua Herbatin Herba Mister and the pada oni ya wabrucha to pada no koma no no a wutwa no hot kama pa best immune system booster nyagodo jirikajiri ya memedura koso yaduro ya kofa ba efe ne jetua to enya gorokora dua ya heba mala misno eti malaria bia honam ye bia be cough care no wo be breaking one time na fe edua ya heba tonic no so edi dodo aduro no pintim pantan wonuma wonum da ho mo etime tibewe papa number ne 0244 54 44 22 0244 54 44 22 say opa say no kasa WhatsApp 0555 79 78 78 0555 79 78 78 abusa for mama yemi ahwana na fe amanfo mraso number is 0551 931 931 0551 931 931 ana 0548 931 931. Hello. Hello, can I you? Yeah. Oh, Grandma, I'm going to you. Master. Now, open the reply. SDR, sorry, discipline is your hallmark. But nowadays, I don't know, say it has subsided and we are seriously to opposite, which is very bad, Kadeji. I mean, the BBC says CSD so much. Who pastor, no, district pastor, no, church pastor, no, you will be held responsible. Number one, I can't see the quiet. I can't see the other man. Of that, the rough now, I can't know all Casa. When we don't have to be a Casana. Oh, say, Muyadi. Or more brebia, Muyadi. Indefinite, you know, the Mayan, you need church, now, can Ukraine be over, so need to come. And but the comment on anymore. We do now or can I just over to me? That's SDA something for no me SDA for prior to 3 1 SDA. And the matter is need to lay SDA suffer. And the penny goes need to lay SDA suffer. What is subject to I know correct. Who compares it to for any less? Like here, in the Monganamani, and Temso, some party about here. Welcome a year to you. I'm not a career for touching you. That's a pa. Hello. Hello. Yeah, good evening, Master. I mean, I don't boko good evening. I'm what to say. Nanko Pound me your pa. Patoka say free and I say. Dankwa no, Dankwa. Hey, JB Dankwa. You as a hoye. Oh, ya haboko ya dwe ya ho. I will be a no say or him when I'm obeying a year the nye yi o ha. Ayo. Yo kadeje ne si an ebobo ba no ya yoro ho. Ezi a ebe kakra no anhwe a abusuafo nko na ebekọ asori o. Abusuafo nko na ebekọ asori because ezi a ye hunu ne asori ni nyina ye. Ezi a ye free azanom ne saa no man na zesi asa na aba no na zese asore man nso moma mani na ho na nye ba bia na ye ka se fasika bra na modi sika kwa koto kwasa ade ye free omra samwa kan
ɔsi efiti piram saa beduru ndɛ obiara ba adufudie na mopɛ ezi a mompɛ money boss bi na montutu fam na momfa musika nhyɛ mu wɔ dan mu na ezi a yɛabrɛ Ghanafoɔ dodo yɛsɛ wofiri nsuo mu na kɛkyɛkyɛ wo se wo ba kokɔ so a na wobɛtɔ gyam yo ɛdeɛ maminya na wo bi na medama so sɛ manya mo yɛ nanam tutu fam de sika hyɛ yɛkɔkɔ asɛ mo si wɔ mo agyimi wohia no adeɛ no wakɔyi that's it. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening, mommy. What's your tea? Usiana. Yo. Hello. Hello. Yes, sir, boss. The person me beg you me di ni subi. Oh, so what they say now? Kasa free hene. Me de o hene ba me kasa free agona saman. Yo, correct. Young kwai. Yo. So for no agona saman. No agona saman. Okay, yetio. Juma dia obedi woro ba na ko business na no ye bi. Ko business. No ye bi. Business crew. Ho ti akire no sikasem bi ba ma ye yidi di firo na ye de no kwa sokore a sa business no anya ya ene de enti wakati wo nim bia wo bi wonim ho bi pa That's pa masa. Hello. 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 Yeah. Hello. Yes, oh. Me pastor me back business no so. Hey. For the business no so. Program no so. Program no so. Pastor, what they say na aka sa firi hene. Bibi ntimi be suma kakra. Bibi nti aduru ha. Yenko. Me pastor adia sofo ne ye no eno a no ye no. Yes, sika afole boy 350 million. Actually, say, or the chest and Kofu Winuka. Car 350 million, or the chest and Kofu Wika. And or the chest and Kofu Wika, dear Oyam. Medase, me pamaso, the enemy, young shame, Munti. Yentimi Fanya Juma, the day anyone. Any shame part. So, until when you ask a formal complaint, be a fabra. The you shame what you can't. Okay, hello. Hello. Yeah. Nana, what do you mean? Hani o kasa firi hene. Na kasa to asimo se kutia to ya. O kofi kasa. Abia so for the day mu na, o sha je bi se bi se bi. O se atem no. Ni so mo ko ni na na se, ni no fa ko. Ya bi ni se na won kame kore. Wọ́n sẹ́ni àwọn ènìyàn nípa àwọn kẹsẹ̀ parẹ́ bá sọ̀rọ̀ ní àkàkùbá. Nàdá omi hún yìí náà pọ̀. Kafra. That's it. Hello. Hello. Yeah. Yes, sir. Major Sopa boss. Major, maybe kind of something I didn't know where my idea. Yo. So the show is a master process. I didn't know what a castle on the Sahine chicken. The master more was one main. Na Diana was actually hono. Of what do you be answering home? Hello. Hello, yes, sir. What are you saying? Boko master. Aha, young Casa, how to say? Yeah, I'm not the moment. Where pa? You are too crazy. You get on by infant, a course of 4 boy. You like the so for the course of Papa Pay a billion man. I also call it a lawyer. Tipa said it. Yeah, bro. Imagine. Yeah, bro. What happened with it? No, so dear Boki. Tentem. That's a pa. Okay. Hello.
Hello. Hello. Good evening. Good evening, master. Ebacho Obana Obahon, Mr. Adena Oboa Solimidi. Nipa me be ade no de asolimidi ne Diana. Aye, also they are so needed by Omadi are so needed, sir, as ye, yeah, Davy. For the SDA being a buy, Mumisa yes, because. Oh, what they are so needing a buyer, mamma. Yes, cross, we have thrown suffer or more baha. Abaja to say, or more, yes, I didn't know. And the castle bunko to just SDA penny for more, having bunko to give you say. Maybe I in Chinacorano, no more lances. Ya jea umuntu minye yeah, what time come my friend? What the hell? For na ya den share mra. My any time there more being cafe for you. Any time there be I be from me from ubi be from back. Me na se pa. So for no crowd ya to me say omo meeting wa saw them. Yo, hello. Yeah. My granny must have baby. First the na wo can be on. Sisi ade na make be. Yo, me ka say first the na wo can be. SDA ni de na make be. Yo, what aroma? Pacho. That is be intending for say enipa ba ko pe ene kodi e se kodi bibi ne de and ye from mfa. Fine. Entinu sa ba wa SDA ma ye de befra. So what ya there? Yo. Stop your back aside, your back aside. One got 3 billion or chair shop for no. So, who's yen in Cassa in the one got 3 billion or chair shop. No, the Abrantiana after the West Sua on the okay. So, power dear, me mamma and much nano. Some probably say, oh, this kind of so common to know that almost didn't find your bushio. Oh, that be that. What the kata I'll pro wedding now. I think of what the kadi. The abon and the Christian, the abon that I sent the abon your palm and Kawudi, about 850 a year. I'm going to the same answer. Yo, Majwa. Yeah, boss, so by the PC DY. Until wait me until almost into where they were passing Biako Babiana. I don't know some pass to become Babiana. I could you had but yeah, pass you come baby. Why? Okay. I was therefore yeah, they are afraid for the BC. Na yesterday a month for say Obia more modern. Na onkope akokra mafia series ni bi we dia enye movie series na yetietiatia na homka yem pa akokra mafia series enyagodo wayosi one ventures on Tarawa media na atokese na no kwasem ni akokra mafia series no nyagodo afutuo wom adesua wom nyansasua wom na serious wom pa kuma wu stars no omo wom pa wayosi one ena fe aka beneza kwaku menu na comfort colleague omo kashie mu na huri pa ahuri anyagodo okay memenda anwumre no ngotwe fa kosini no nkono bia no krom so den ne wukuada no ma san ya pi no mienu awiakete kosi no mienu ne fa 30 minutes no nyagodo number ofra ombekire ni memu akire wono 0249 942 842 0249 942 842 ana yeah number no ana afra obenya won okay one waso asene ne de akokra mafia sini enam from memu no 21st clinic sciatica express sciatica yade wa wompe kasa mpenkura ko 21st clinic kizai abe heba clinic mame abe wayade etwire ene second yade wa breaking no nko ampokura no
nya agodo kra udi dwuma yade biara duro ewo abe heba kan bi se wa anko wodo yade atu fie de abosoma kotro na ne adaka mu ade je se wodi gina na nkyai Extra Comfort Limited ye won sa yade bia on tradru bia unya asiatica na ko Extra Comfort Limited ya wato petetu emom so pesa da form pesa woda mattress ni bi wo hon ma woda so a wa hwia wo befu achacha kora mesre ko Extra Comfort Limited ko per mattress ni bi bia nya kama midi mafo heba center kan na obu akwa gogo ko pass last stop Dr. du Jemfi the great Dr. Tam da so sese wa ba kwantimpo no mu nyagro kono fa tam to ya de so ma na sem bia fna sem ko odi for Samuel Power Ministry and Counseling Center odi dwuma nkasa de a kire so de a paso de aye bawe wa bra bomu to da bia onipa ba kun osu de mu anajo da sana menko a de me ye de kura na meni etu aka mensemu meni abranti bi sia wo so fa sisi meni ba kun henhem wasi na ndibu nkun no ye ni tiri ya na henhem na se wani henhem a woko di for some ho ba kire de obeye meni menyina atoto yi abusiafo medam ase se moye moadwo se mbako akope akokora mafia series ni bi ya da ma se di medie no asiase na de ba sisi yi omo no yanka se ni omo no asamwa ne papa ya wode Mr. Akoto o UK abrochimema ne ena Nyankopon de afi aka ne fie ho ntino mama sase omo no asamwa ya ye nua be ma wote manimu ne papa nimpon ye frene owura Akoto Mr. Akoto o UK abrochimema ne Nyankopon de afi aka ne fie ho ntino omono asamwa se omo happy birthday Nyankopon koso ensure no ma so what happy birthday gift so be ko kwatenti apomudin wom Nyankopon enfa ennom no na Edis collection ono so ewo baller ho Edis collection Mr. Edi owo apeja fie ewo baller ho no nti ono so enne eye ne birthday opamonta de kama pa me amini pa me padi no ono pam mata di bi no so mpata de bi no ne pam yenti no Nyankopon koso a insure Mr. Edi na o man nim de bro so enfensie sie nkofo ma won ho enye fe o man nkwatenti ahode wom na sa bread Charismatic Canaanland Ministries Canaanland aba bedru hase watina Bishop Bakope. Watina Sintikada over to you. He seems to be the youngest bishop. You can say that again. Yeah, you can say that again. He seems to be the youngest bishop I've ever met. So you feature that being your power. Was me a bishop. Would any bishop? No, he's completely ordained. He's ordained by God. Yeah. Okay,